One now what planning and plotting against you will not work. Mr. What would tell me and pay? Francis Ubo. Nabo Udin, send me Quabana Bodin Show. Send me. Or time for Gina to be at a to family honor. Any ye. To Mr. The Judie. Nanya Reshamusin Yankopombi. And no come for. Now, what can Isaiah chapter 54, verse number 17 now? My main kind brofono. Or see, no weapon formed against you shall prosper, and every tongue that rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me. Say yes, the Lord. It's Misrao. Akudie biara wo bebe hyehyɛ atia wo no ɛrengyina. Tɛkyerɛmɛ biara ebo awofo no ɛrenyɛ ye. We awurade anum asɛm. Nti fatu trim, fatu kotodwem. Sa akudie biara wɔsɛfo no ɛhyehyɛ ɛde afa ho no ɛrengyina. Tɛkyerɛmɛ biara ɛka nsɛmbɔne de afa ho, afa wo mma ho, afa adwuma ho, afa abusua ho no. And the pay, me catch was a ring ye da. But you can't catch what that. Isaiah 54, verse number 17. Was no weapon formed against you shall prosper, and every tongue that rises against you in judgment, that you may be able for, you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. And a penyankopon won shroud. One yoke is here. One more come as what in our emblem. One na nanke ka won kwanank when you may was here. A car won kwan when you buy a money yet. A car won kwano. Now near my busy basano. Yankopon won't come from out. You're from a Hitman, from a Black Cabana, 15 minutes after 6 a.m. here. Good morning. Anidaso Wɔhɔ, yeah. Hallelujah. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, saith the Lord. Amen. Anidaso Wɔhɔ, yeah. Akubiara, Obebo, Etiamira, Erinye, Etiame Biara, Ebe sorry, Etiamino, Obebunu boy, Akubiara, Obebo, Etiauno, Erinye, Etiame Biara, Ebo Etiauno, Obebunu boy, Eili Nyame Kwe Japadia, Eili Nyame Kwe Anidaso, Miyo Nyame Ba. Iye Yesu dia eti bini bukuda. Einia, einia mi boja pa. Einia, einia mi manida. Einia mi boja pa. Iye Yesu dia eti bini bukuda. Anidaso Wɔhɔ, yeah. Thank you, Jesus. Da 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 da. Anidaso Wɔhɔ, yeah. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Ọbẹ̀bọ̀ àmì nọ, ẹ̀rìnyẹ yóò, ẹ̀rìnyẹ yé. Ẹ̀jẹ̀ mẹ́bí ara bẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀tì àmì àtẹ̀mùmù nọ, ọbẹ̀ bùnú kò. Èyí ni nyàmí kú ẹ̀jà pàdé ẹ̀, ẹni wọ́n tún ní ẹ̀fí àṣàfù ẹ̀rọ àdé. Pẹ̀sí èmi yóò nyàmí bá, ìyá jígbọ́ Yéṣu nídìá etí mi ní kúwàrà náà. Èyí ni à.
19 minutes after 6 a.m. here. And it's a beautiful Wednesday morning. I'll pay you the Yanko process. Your mother would be more dear, more for son and not Dumbia Badum Swab. Yakasa branch you born Yanko Poya that was set. Your boss Rubasa said that was set. Wow, Bob Pukako and I'll pay you that was set. And put that way, a bumpata, a munam, we a munoma. I'll pay Yakasa Papa that was set. Now my old friend is 0593406565 0534-050-199 and then Yanko Pansi and Anope. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba your first saying? Kofi Mani, Ashama Damos. Kofi and Yanko Pansi Anope. Okay, the enjoyment that's in the work, Kanya, your body ni papa. You know what they are cooking. I want to know why I'm a share to find in the home of brother. I share so I don't need to. Amen. Amen. Me that say. 0593406565. Hello, good morning. Too bad. 0593406565 0534-050-199. Hello, good morning. Bra. Sakwadie. Bra macho. Mejo so sakwadie no pe wapom to say. Bra mi pomu ye pa. Ye dan Yankopon say. Bra ye da sinu nkra she. No weapon formed against us will prosper financially, socially, academically, every area of our life. Amen. In Jesus' name, amen. Amen. May that say. No pray me den yamia se ama me sofu penny. Honorable Bishop Richard Jeron Doche Anyagbede. Adonai International Ministry Papa Bakope. If you are me den yamia se ama loyal fans of DL presenters ekuni nyina me den yamia se ama obia me den yamia se ama me fiefo me den yamia se ama mabusha me yere ne me ma me den yamia se ama Hitman Sami B Asante Zongo 499 me den yamia se ama Mrekua me den yamia se ama Adwa Betty ene mama Benis me den yamia se ama DS Scholars Association for nyina. Amen. Amen. May that's 0593406565 0534-050-199 and I'll pay you then Yankopon I say. Good morning. Good morning. That bata wo here. Jamia do me hu ye papa pa ye frozen. That bata from me mercy. Asase beti. Mercy I don't pay you then Yankopon say. Me ba cho an pay then ya me ase. Wo boy ho ban. Wa hwe so no e beda enra e beda e mo adechi no na ka ba de me nsa. Akika ya no obi afore. Then I see. Then ya me ase ma wo ne wo yere ne wo ma ne wo mpa. Then ra ja ase ma odogo. Ene kwala ne nyinara. Then ra ja ase ma mo amu ti so de ho nyina ye adwuma nyinara. Na kokko mo mo ban. Nka ka no me piara mo ma ho din. Na de me piara mo mbra na mo o me ye e hye na kokko e no nya na ye ye bi ne so mo ye ho ban. Then ya me ase ma ayare fu papa me to ayare fu nyina hye na de sa. Papa yare ya wi ho da hospital obi ho wo fi o ni comfort do ko hospital so bre na go pon sam yare no mu nya ho ti no me kaya ma do no go bro. Amen. Thank you, Jesus. 0593406565 0534-050-199. Hello, good morning. Asante Zongo. Papa. And I'll pay wapom to say. Also so nya tafi hu na dawruma matun kai die neje bibia ye wa Ye den yamia say. Owura sakwadi adopai bi chia o owura kofi ma adopai bi chia bu nyina adopai papa ne ko ye eda efenu kuada asafi wo ye bia ma me yire me ma me nananom ama ya ku hai kese yi a na ye nyu die ampa manu da bia da ta semni ba bia me firi ba asasi so oh fi hwe nya me sumu no ansa na wo yes, my body and you know, I have Daniel. Oh, that's a day. You said I made someone. I said, no, yes, when you're man in Daniel. Video, I don't know what I want it. Amen. Amen. May that say. Good morning. Good morning, I like Hitman. Be back here for us saying.
Very Dora, Reggie. You wanna pay my mint you? Me Dora, Eddie Mama Brabo. The Sunday Radias, Eddie, my area, Mama, or Pram, and a DJ Ghana man, or Betchley, and a coffee man, Hitman. I mean, sure, right. Amen. Bye bye. Nyankopon and Cat also. Good morning. What too bad? 059340 6565 0534050199. Good morning. Hello, good morning. Me ba show me who your papa pay for say. Okay. Me pa share from Sandra, I'm kasa fit my freezer. Sandra no pay na nyame ase. Ano pay me dan Nyankopon ase ende wuku ada o de akyɛ. Enye ni pani na no monya nse. Ye ni bebre na ɛhɛ na wɔtwe na ase. Nanso ende wuku yi won kan ye ho. Nanso sɛ ya de ya te ase. Sɛ chamada abodwe na moja di emu afusania na ye wrade na aje. Me dan nyame ase ede maya maame. The first person for su. Odo broni ne mba ene na ebusia. Me sanda Nyankopon ase ede ma DL ejumayefo bia ne na ebusia. DL College Association any DL fan class agudo ni nyina. Me dan Nyankopon ase de ma obi bia brabo. Me mpa e boni sa bra ye mu bia sori anope ayekọ enjuma su. Nyankopon fa ye nkọ no fa ye medu asumdwe mu. Na ne mba ye remfi na seda de bia rada. Bra kwam na nyame nka mo. Nyankopon enka also. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chwe for say. Me de sa, Vida sa. Vida kasa free him fa. Me kasa free sapema. You anope ye na nyame ase. You me de nyame ase ma na busia ane me nyina. Me de nyame ase ma wan kasa nso. Me de nyame ase ma o my Ghana ne school kwala nyina. Me de nyame ase ma special fans of DL. Any other bronin na busia nyina. Anope ye rade nka ho na ye adwuma. Amen. Me that say. Good morning. Good morning, sir. Offer you an pay what pom to say. Nyame adom ye ho ye na mo so mo. Nyame adom ye ho ye papa offer you. Ye de nyame asese wahwe enso. Amade party na ye de pie obi piaro pia kokopɛ na no ebian. Awurade mfa no nkɔ na mfa no bebi asomdwe. Amen. Amen. Offer you ye that 0593406565. Good morning. Good morning, Hitman. Woba ya ejiwa magi. Wabodino. Mame nti wa no pe. Na me number me fresta ebebo mu a mu fa ne ntam. Na ni afa yi mame. Eya mo fa ye nyana so ai. Mate. Ya na ye to ye credit. Mate papa. Mate mame. Anope die. Mame mo waba so. Ene unkran hensem a ode man ya bere nyinara. Nyame won hyiraw. Wadwen mu do. Oni kofi ni akwa kofi die. Mame. Nyame hyira mo. Amen. Na onya mo kasiye. Amen. Anope me dawrade ase. Ema me kra. Me honhom ne me nipadua. Me ma me nananom. Me si pamfo. O my Ghana emu mofra, emu youth, emu mpani. Me dawrade ase nso ma mo kra. Dawrade ahwe mo nyina so mo de fi ne mo fi ba. Abiri nyina mo kɔ bawurade ka mo ho DLFM abusua kɛseɛ obi biara ɔyɛ adwuma wɔ hɔ me dawurade asema ne kra ne ne nipadua awurade mo nyina ho ban ɔman Ghana emu a driver fo akwantufoɔ me dawurade asema obi bia mo fra na mo ya na mo so kɔ school awurade mo obi bia mo ban fa ne nkɔmfa ne ma na ne kora wɔ kan awurade abia to yɛn so anɔpɛ yi o Wame ya hone han. Enframa ye humi anto ye ntua. Ode akyɛ ye nkwa. Na ya seda nkuto. Bebre ni wɔn ayɛ no wɔn de dae. Nanso ebi antimi ansɔre a mate asefo asase so. Enti ye da Awurade ase na dum nti. Amen. Amen. Antimagi. Good morning. Morning. This is Hitman. Me pa share for saying. The very piano, Mr. Safis and Manita. Piano man so na minti wa no pay. Me wa yedio. Me see. The nothing wrong with DJ Hitman. Na me mother sister mama. I was a Manita market. Na me bought jam shoe. I was a Manita market. And the sister for so not my was a Manita market. Then me I was Amen. Amen. Me that say. Good morning. Morning, Hitman. Me ba share for saying. You do not pay any Nyankopon say. Ma
nyina me ase ama me me wusafo ya me ase ma kasanza kofi ma pumpu aleta la kuma dala jo omo mi tele le komina ya me ase ma pedasho ina ya kasa amen. Amen. May that's a pass on so to me a friend up 0593406565 0534050199 yeah then yanko pass Anidaso Wɔhɔ Obia. Good morning. Hello. Good morning. Me ba cho Mrs. Mintana pay wapom to say. Papa bra me ho ye pa. Ma minti wa no pay. Na won so e. Na me adom me ho ye. Enda me friends when entimi anwe. Aya na ye busy sa na ye pem. Say ye line ye hot. No correct. Ano pay ye de nyame ase. E won hwe so pa ene bambo de aboye. Na wo twa ye wremu eso no rade so me mu ye di ma ye. Ne be musu be ye san ono rade ni ye free mu. Onye ye bambo fo ye fifo ni ye fiba. Ejuma ye fa mo DLFM rade nka mo ho. Ano pay on tin eni mu nchiro obia na mbia fa ni bedu asudwem be ye na ejuma ye so ye. Ye de nyame ase bebre ba kwa bra no pay wo nyame onhira wate. Amen. Nyame yo kese papa. On tin eni mu nchira. Jumedi amafa to mo ho so anapa mo be ye ewia mo ye anajo mo ye aya sometimes me be radio na me bisa me ho say ka anajo be 10 11 no wanda wa be gina ho a wo ye adwuma amaga anafo nyame onti na eni mu nchira mu nyina anope mi chia lawyer fans of DL presented mi chia Mr. Akode 49 ye president lawyer fans of DL ye president reverend ye chia na Ma Cassandra no pe mi tia ne bebre ewade ntina ne mi tia ye nyina e wo Yesu dim amen. Amen. Yeah, that's so to me a friend. 0593406565 0534050199. Good morning. Good morning, Rapper Ranapo man. Me pacho me ho ye papa pa ye fro say. Pacho do ni East Legon Ogojo. Ana pa ye na Nyankopon say. Ana pa nyamia sia wo ma de pa bi achi me. Masanti wo kan bi. Me ni me busanfo nyina na Ghana man nyina say. If you na si bebre. Rapper Bra, me fa onye adwuma. Nyankopon enka won so ho anopai. Good morning. Good morning. Doctor mention plan anopai wapom to say. Oh, fantastic. Anopai mention plan amaniachi papa. Say nyame ahwe me so. Agido bi atime. Na hu me yere ene me ma. Oh, erade eyasida. And I'm ma o twediam for Nyankopon a ohwe yen so a oma ye ho emma sem. Ma me nyame ase efa me ankasa madanfo. Eye Mugabe eton paint e wo su boy sita anopai be dia Mugabe wo biara. Man twempona. O nyame ase se pa e di man ye pa. Man twempona. Makrao anopai. Anopai me da se papa. Good morning. Good morning. Me ba che frozen. Achepe makutu sia. Kasa free. For the first time. Kasa na ubo number 9 out to boss. Ba me brother na ninya number. Mate. O kasa free fa. The kasa free a dance again. Okay, ma minti wa na pay. Anana pay. The nyame asise wa mama sorry asije me ni mabishia fo. Bitia ni ko fo achiase fo. Nyame hira wo se de bia wo motivate you. Won kam ho. Na no pay won tina ni mu hira mo. Amen. Amen. Yeah, that's papa say won so. What to me a friend now what do I say that? What do you about? Marching. Hello. Yes, sir. Good morning. Good morning, say your first say. FM said Kasefi Sakmon. Set on a pay and then Yankopon say. And the Hitman and a pay the Yankopon finance with the Nida. Would you cry on Minda? No credit. None of pay in Danyamasi, Samatunka, and the dear radio station. And that's all on pack. The Hitman. Do you my so any pan? I mean, Sean Yorkesi. Amen. And Yamiasi, a family mebusian. And the dear thief in college. Master Evans, the girl be a Yankopon Cano, Master Fun, who be a Bushia, I mean, Kayon, no more own by. That supported the Dimachino and Kuye, or Naduni Tunti. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me about your first say. Oh, great to have you.
Me den de Kwame. Okay, Kwame. Yo, mami tio. Me den Yankopon asuma me mangana. So that's my asumbi. Also my name be na ya tuma for me betuma tinam. Me Yankopon papa onko so my asumbi sa. Me asuma wo black of na wa bejafo nyina. Okay. Right. Me asuma me customers amo pampam nyina. Ami na ka shi. That's it. Me asuma me yera no ma. Then me asuma me fiura. Stakuto. Owo ashama sizala. Bari asombi. Then I'm asking, I'm a boyfriend. Then I'm asking, I didn't hear my mamma. Oh, my, I'm being in Quatin. Then, like I'm on your back home. Tournament. Yeah, Miss Matria Bibio. Ama Jesus. Yeah, Miss Matria Bibio. Na domwa kwa chia great you afi erade mo bia ho ban me da say good morning. Good morning. Uncle, Pastor Moses. Pacho ye hu ye papa ye fro say ana pay ye na Nyankopon say ana pay me da look Facebook. I'm not dumb to the girl. What's not that dumb? You're no pay. You're sorry what you get there. You're my and not that's not a maybe young one, the mammy, Nana, Amen. Yeah, that's a set one so what to me a Frebusian. Yeah, to me if I call Snibby Maha and yet yesterday, you'd be seen. I now say to 2 so I pay. No Flexi or one Hine Champon, TikTok president live this morning from Germany. Irene Quatin, Mama Irene, Auntie Irene, Eddie Fripokwase. Was a Kwabena pay me the Nyankopon papa. Derek, I say good morning, Bra Kwabena, and pay me so me Jumedian live. Johnny live on Facebook Live on YouTube. Take of the servants of the Lord. Nyankopon one and I said that. Righteousness. And I feel woman come as Swadi in Ambremo. Amen. Amen. Before Etiamina, every year, the Chame Biara, and the sorry Etiamino, Obebuno, Akudi Biara, Obepo Etiauno, every year, the Chame Biara, Befo Etiauno. Anyone train if he has a ferrati. Presie me onya meba. Me a di kwa Yesu di dia enti mini blue paradise. Einia. Einia me kwa japa. Einia. Onya mini bo. Me Yesu dia enti mini blue. 106.9, 38 minutes after 6 a.m. here. And it's time for sports. Yeah, I go to use some of the one pay. I go promise on some other pay. Crado. Sheshepa. And some new way in a part to part. Let's go. I'll pay my dear in a Bismarck. I do say, man, busy at Tanasem.
Uncle Pramason Sam. Whatever. And it's time for sports. Now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Atamfo no fiansa bibio kasa de wa beduru ba wa mane ato ne amani rascal kuni me tie DL Power Sports ewo Anidaso Wɔhɔ mu Obia dwumadi no so ani nkuju kranti me fe ni agromamente Mon spring off. Now fe mon samra back. As I said, you medin kunim. Bono kra ma head it. Ma should go, mun ka go. Wavasu Obia spring up. Na mon sasombra back. Isa se sisia no wofa wedin kunim. Bono kra wa head it. One chest you and one pass it. Bono ba no wofa head is a king. A few moments later, wofa na dai for pre ya of who hey of us why shit Bismarck do say man busy and pay what to say Mr. Hitman I'm out to me one day and it's a beautiful Wednesday morning. Yes. Now this morning we're speaking with positivity and we are working with confidence and we are expecting good news. We are a prophetic power. This morning we are speaking with positivity and we are working in confidence and at the end of the day we are expecting good news. Tianopay and Komoka Kram de Jao no. But say Bibia Boko de Bibia did them, Musa Mabom, why see the NSA. Bibia did them. Now some days want to say, some day when you're papa, and I mean, meet me for okay. Me point, Send who you're dear. Yes, I'm the Yamiasi. So Philo Pa, Mamma, I can't send me to me checking the brutal. Oh, no, Kajan on Uzi Bozi. It is some day on way. Mama Julia Dana. So, Mammy, I don't pay what brasso. My bray. I don't pay the end of my pony cacrama. To cacrama pony amawi. Ghana for 80. Ubrini, young quay. Voila, Busiano pay me more. Chimo, Quaba, Quinson, Coso Cramera, dear 106.9 mega. So, Emraso, Yada Good Moon, Samuel Ebersumo, and your pa, Jumadi Cassia, Sueno, Anidaso Wɔhɔ, Jumadi Asujua. What a godfather, Mr. Hitman, canope beer, say one on so Timmy, and lazy me, maybe Jumadi, and so on, Chairman, and so I Jumadi Cassia, Suna, Bibi Biakon, Confadusuno, Medino, a man, beside me, the Good Moon Sam, Anna Ebersumo. Jumadi Kese so asuja transi say dia makacho se Lumba super and timi kwamwa efa Jumadi nyina hoka womo so ase dia gude mu nsam no enso esuma no pay Jumadi be na wudi me patro nei enso American fo dia ma nsempo wo de suma ho ana se wodi du Juma bia nso ofie no eye Lumba super na medium adanse ana sempo no medium nkomo enso eche Jumadi yisu Lumba super dama womo so ase dia gude mu nsam no enso esuma so da PS yankoma Mr. Kwame Afum Jesse Michael Awuni odisi Kabrantie ana African pono Canada to Broman and anyway nyina e kan bi yada gude mu nsam no enso esmo join the show no live on Facebook capital D capital 106.9 DJ Marion power to the bumper no pay one so lezemyem MC anti images audio videos audio na me patcho ye bedin command so classification so no one say so na bibia konke ya shasia as usual fly number D 1069 e de konko phone cross o mana ne nkomo no yade ni nyina so so mo e wodwumadi ensu na bibia konkan patcho ye shasia enso fan free UEFA Champions League enra games audio pina enso toja ya the results me patcho ensa so enso ebra wodwumadi ensu na enra ukopie ma amine friends Spain ho ana club friends Atletico Madrid trafie enso Wanda Metropolitano eche club ye friends Club Brugge e bona kan poli na yo timu ba kuni makwadana ye friends Alexander Solov no enso timinya hat-trick ade kan say 3 goals on the 23rd minute ano timinya first goal no enso de ma Atletico Madrid patch on the 36th minute akwadana friends Joel ade kan say we no eye Joel Odonezo so etimiya te kan ma Club Brugge na patch akwadana ye friends Johnny Cardoso enso de ba coupe so on the 48th minute akwadana friends Alexander Solot on the 76th minute wade ba ko count na kwa 3-1 patch on the 87th minute no akwadana midi no komo Alexander Solot asade ba ko enso pe so ma no ye 4-1 timino ka se on aggregate no Atletico Madrid
nso etimi qualify wotimi ehye 7 ama Club Brugge enso timu ade kan say 9 eno nso results eno etodwa enso UEFA Champions League na so enampato Bay Arena no eho ana Bayern for Leverkusen trafie ene club France Olympiacos koti Obia enso ntimi amfa bo anto nyonko tram 0-0 ntimi no kasai club France Bayern for Leverkusen na qualify wom so atimi anya ade kan say 2 goals on aggregate eno nso enkoma efi opa yede nyina so somo ewo dwumadi enso na no shockingly enso ewo San Siro no club ye France Inter Milan trafie Emma Bodo Glimt omu fi Norway ha shockingly omu timi ba ball club France Inter Milan kamienu omu timu ba ko home and away ana menu kase Bodo Glimt anso timi ayagu club ye France International Milan omu pacho omu so ma yagu omu widiam enti on aggregate no ekoye 5-2 enti Bodo Glimt eshe 5 Juventus anasi we no eye Inter Milan etimu mienu enti menu kase de Bodo Glimt to atimi ayi ade kan se we no eye Inter Milan enso fi Champions League ni munze last season na Inter Milan enso eye ade kan se finally some kopiem enso UEFA Champions League final na se this season playoff Bodo Glimt enso etimi abeyi o mafim home and away eno so enkoma efi opa yede nyina so esum odwumadi enso na ukopiem enso ade kan se England o mine friends England pacho bueno eye Newcastle trafie enso St James's Park and Carabao de shisha so after 90 minutes of soccer fiesta no na se Newcastle timi aposo economy ansa enso de agu Carabao tena mama omo so timi atimienu one aggregate no and 9-3 eno so eye nkoma efi opa yede nyina so somo ewo dwumadi enso na pacho na games audio pina so etodwa enso UEFA Champions League na so empacho club ye friends Atlanta betrefie no ato nsa enso da fe Borussia Dortmund mi se first league ni todwa enso Signal Iduna Park do awe no eye Borussia Dortmund so timi share 2 club friends Atlanta timi antenti omuko anwumre ye hwe anase we no Dortmund na hwe ni musampo no betimi advance eno so enkoma fi oba na Juventus enso betrefie enso ato nsa eda fe Galatasaray first league ni todwa no Galatasaray timi share Juventus e kanu poli enum ema Juventus enti enso timi timu mienu enti anwumre ye hwe bibi bia betodwa no ye de besumo dwumadi enso mpacho Paris Saint-Germain enso betrefie ato nsa enso eda fe AS Monaco first league ni todwa no Paris Saint-Germain Champions Monaco timu mienu na fe big game na nkasa nso no atodwa ewa de kan se Santiago Bernabeu Real Madrid trafie no ne Benfica de awindam so first leg ni todwa o Portugal club ye friends Dortmund anase we no eye Benfica trafie enso Estadio da Luz me pacho Real Madrid eto amokobo amekane ba ko man timi antenten na menu kasai results anase mpono latest enkomo fixtures audo pina fi UEFA Champions League na so eba ana yedi enkomo dodo na so somo ewo dwumadi enso yemfi Champions League insensem nim na yendi nkomo aka uni makwada na ye friends Victor Roque ono we former player de ma Barca unim sa kwada we no di juma of Brazil 18 years and joining club ye friends Barca after 8 anase we no wo di 18 years and worry ne wife ye friends bueno Diana Lynch na ababa na aba montin say you wane abrante no eni obiam Victor Roque yana me di no nkomo 18 years watimi aware say at age 19 ababa nso wagya no ni nyina say kame so mu free o man ne friends say Brazil be PM enso Europe no abrante no say kame say ni suban so asesan say first akwada we no ade kan so dam tem bibi bia so koso say ne tension na sempo no na dwendwe ade ya na dwendwe pa ne dadwene pa enso football enam so bi na baba friends Diana Lens where is say akwada no ntimi ne ntrambiem nempo omo ofie mpo na baba ne so obetimi ayi nso mpo ofiji mukura aiso aksi permission free akwada na friends Victor Roque ho eno nso ye nkoma baba ye friends Diana Lens da ba mountain etimi no kasa idea at age 18 akwada na friends Victor Roque enso wari at age 19 me pacho no so yetimi divorce ne ye jana no so ye nkoma efi oba ye de nyina so somo ewo dwumadi enso na nsentema mbedi nkoma enso e de mansa poni na ye friends Jose Bueno Louis Gilavert a former goalkeeper enso de ma Paraguay man unim sam Vinicius Junior enso ne akwada na friends Gianluigi Cristiani womun komo no me pacho sempo no Vini enso complain e de kire anasempo no wade kire referee sempo akwada na friends Gianluigi Cristiani wono so etimi akika nsem bi se no ya do monkey no unim so pani wedi na notum na o se Vini Junior no honjo esanse empempi no se bibi bia na sempo banta bia so besi ewa go pramanso Real Madrid team no womun
enso ne opponent bi bo game na opponent akwa besi o game ne ma enam Vini Junior ikro ya so nti akwada na je friend say Gianluca Cristiani no ebi mpo wakasa asem ni mpo akire Vini Junior ebegire ma na we no ye be kan say ebe nam nkoma Vini Junior so kodi ye enso kire sa akwada na ye di nkoma we ye nsem a wopan na ye friend say you we no Jose Louis Gilavet enso ekodi na Tibu Courtois goalkeeper enso de ma club ye friend say Romado no so tikati out tibi enso ma opani na midi no nkoma yesi anase Jose Louis Gilavet say masa ensem na okwa kan shameful we are legend in the game na nsem no racial abuse abana o kire wadwen so afa wan sabi wonso utimi be defend obi ono okika so sabi nsem hunu say dia masa shameful na opani no enso de ade cancer resource aba anasem no respond enso akwa ma Tibu Courtois Real Madrid goalkeeper wase memen koma mikodi ye shameful dia wo Tibu Courtois wo momu na wo ye shameful esanse Kevin De Bruyne wo teammate wo ade cancer Belgium wutimi akwaje ne girlfriend we nyina no ye ntimi ankasa ade a wo ye no shameful na sen koma eno so koso mekire madwe na be kasa shameful dia wopani we Jose we no Jose Louis Gravet atitubi enso ma ne wopani na friend say Tibu Courtois eden koma no dodo na enso so mentu ase nei wono Kevin De anasempo ne Tibu Courtois wo kwaje Kevin De Bruyne ne girlfriend yire no anasempo ne mpra no enumom na shameful nya nkoma na wono so ekodi anasempo o kire na adwen enso fa sa incidents atodwa enso nanu ada ewa Stadio da Luz at the time of Benfica enso ne Real Madrid bo akwada na friend say Gianluca Cristiani enso etutu bi mane akwada na friend say Vini Junior no enso ye nkoma akefi oba yede nyina so so ma odwumade enso na reporter megada enso free Cristiano Ronaldo Nazawe no Alvaro dos Santos CR7 so ye and he say herbal medicine friend say herbal life HBL protocol and I say protocol no me patron no so itimi invest 6.4 million euros. Now him say Ronaldo dey no come bata say herbal company and asempo no herbal product ipe omo sales na shoot 15%. Enti Ronaldo no wedi kan din komo say ade bia caffeine bia no one numbi enti we kai doing some time no oko interview bi ya de mineral bi sinanim we PS nchan ni nyina so one timi anasempo no one fa no enjejeje ade bia caffeine suwom na me no ka say de Ronaldo wetimi invest 6.4 million euros and so wade kan say herbal life HBL protocol and also nkoma men say so yadi nya so sumo dwumadi enso na bibia akwankana na big game ni tojwa ewo Santiago Bernabeu Real Madrid trafie no ne club friend say Benfica but reporter megada every Madrid campus akwadana je friend say Kylian Mbappe lotin game we no anwumre confirmation nya ba ontimi money na say no me patcho training ground akwada we nso timi eso ni kotogeni ni no left ni no akwada ne so tinka sempo no emuni ya ni yanti reporter megada every Madrid akachi ne say akwadana je friend say Kylian Mbappe lotin want me engine men dia yendi jumana sempo nsi akan en former Los Blancos Real Madrid go bobo kono ana medium on comment no so ya report anase we no reporter men say so enso efri ade kan say Madrid akache me de ni nyina so so ma odwuma de nsina me patronim say Barca wo mu presidency election ni tojwa nyankopon aduma match ya na reporter megada and say mpanifo mu nyina mo stand there anase aspirant ni nyina no wo mbekọ debate unim say Ghana ye beto aba presidency anase mpono aspirant candidate no anase candidate no wamo so timi kwa ade kan say debate reporter mete and it's a March 10 to anase March 10 and March 12 on the 10th of March and on the 12th of March Barca presidency and as a president aspirant no openina je friend say one Laporta Victor Font Mark Syria and Javi we no Villanjuano no me patcho mu nyina ebe ko debate enti mpanifo betena se na fe atoto ma no dia wonso ani so ade unu ekita wa wo ba wonso be boa na Barca me patcho be say 15 years omo mfade e kan na sempo no 10 11 years omo mfade e kan say Champions League no mo bai ana wo de be boa Barca bobo no no so timi afade e kan say Champions League no enso ye nkoma mete medi nya so somo e wo dwumadi esu na nra me patcho club e friend say Benfica touch down mine friend say Spain wonim say na big game ni tojwa enso e wo ade kan say we no Santiago Bernabeu na Benfica team no attach down our players nso AC free ade kan say we no team bus ni ma akwada na friend say Gianluca Cristiani
wasi forma akwada ba ku gina chiri masa wasi Christiani wo ye racist enti won say you want tag akwada so ye racist enti racial abuse and kofosu say no one so timi kika kire Vini Junior no say anti akwada ne pa ba bia wo be ko bia no nkoma amudi enso fa akwada na friend say Gianluca Christiani ho no ene say won wo ye racist unim say akwada we wafa enema mu bebre ne family enso etimi travel all the way from Argentina enso be pm or Portugal be support no esan say akwada we just young boy pa and I say what fast and nyama we man na say hu benya say busua no nso betimi aba na o ma be support nti no mo touch it down no ana akwada bi nso tiam Christiani wo ye racist wo ye nipa nyimu wo won sam fatampo krasen ka wo touch it down Spain na mpo utimi be ginam enso wade ya kan say Santiago Bernabeu na dijuma eno nso ye nkoma me say ka ye di nyina nso ema ojuma di nso na Jose Mourinho will forever be Jose Mourinho opani we say ye ka say controversial man pa ye Jose Mourinho say akwada we medican abedi no nkoma say akwada na medi no nkoma ye Gianluca Christiani Jofa Fonso a sideline no na sempo no ma suspend no one game against Adia kan say Real Madrid na akwada we wentimi mobi ni nyina mu no enra ukopie men so Santiago Bernabeu nti o man ube really images no na ye di nkoma akwada we Mourinho say amasa bejina park no so na ni team ni nya training Mourinho one gina touchline so emfa ma Benfica who say first league ni to dwa with the red card enti one enya no kura na nyume we be coach Benfica team no akwada na medi no nkoma Gianluca Christiani me pacho yo for the about man say gamer Benfica ne Madrid ebebo no ntimi mo ni nyina mu Mourinho se masa bra shisha on be join team no na munye train to join show no live on Facebook capital 106.9 ubanza akwada no so etutu mirika wago pramanso no enso ye nkoma men say so ye de ni nyina so ema wo dwuma de so na be pm enso Africa say I come here say efia aba ne say referee game bi koso na say referee penalty atima and say side ayeji penalty atiom no ubanza o ma free park ne so be 2025 me patch African Cup of Nations toja e Morocco ye born in 2026 final game me patch Atlas Lions of Morocco and Taranga Lions of Senegal boy no winim say ye je penalty e kira Senegal minus one mo bi mo free park ne so e took opania ye friend say Sadio Mane pa and otimi friend players and so any technical and say you know e technical handlers no am me beto game ne so and no same incidents and so see e wo Egypt mining me patch Egyptian Premier League no winim say club game back to Jana Weno, ne Cleopatra FC, and I say Cleopatra FC, woman club and patro Weno, Jeffrey Sempono. Is Smiley Sporting Club and a boy, na ye penalty at ya Cleopatra, Cleopatra FC. Almost see more BM. Say you almost so a free park ni am free park no so say penalty a referee jet you no mo biem come here say Senegal for ni twa to no eno enso na hante African football come here say we be a boy Africa say na say referee age penalty no so say penalty no emu orema ntwa ya na say omo nyina a free park no so ball no say e on chenia na en na yebuza sebi Sunday special ni Monday special wo do a ball mantem po no omo enso mputi sa bad behavior we no enso ye nkoma efi obantia he say CAF president and area can say panifon we no Mr. Keto Kwaku second vice president or CAF so ebetimi ade omunasi from no so atimi ayi sadina and so koso African football no so free no enso ye nkoma akefi oba edi nyina so mo dwuma di enso me ko enti yemfa last story enso enfa so na fe yenso yantinsi from yemfa fisa mo boso na emra yenkopiem enso boxing reporter megada and it's September 19th. And we are Saturday 19th September big bout back up pa and also to Jana we no Floyd and as we know Floyd Mayweather and Floyd Mayweather and so any money pack you and a de bout no shisha so masa and no bed in Las Vegas and a game way and so ebe to you spear a ho and a game no and as a big bout way and also ebe to you on this note yen twa ho simamra yaba na fe yade efisa mo boso no and so abesomo DL Power Sports. DL Power Sports. Emwade. Ejawom. Dead. DL Power Sports. Emwade. Ejawom. Dead.
right abusua yegusua sinkonya so kan ketesi Lumba super oma dam oma fa dwumade nyina wo ka ye de agode mu nsam no egusua esomo anu pa dwumade kese isu Anidaso Wɔhɔ dwumade na bibibia konkandi no once again besima kadu se wo frame man bise wo fa adu so no yemfa fisa mo boso no enso emesom na fa yempagya mu na Godfather Mr. Hitman enso ene na pamfo enso enfa dwumade ne nto aso no anase nkae no enso emesom e dwumade enso maka cho wo join show no live on Facebook a capital D capital 106.9 DJ Marion Port to the bumper images how do am so no abrante we ya no so edi sa dwuma no enso afia e de ema na mpa cho do Facebook ne so a wo like page no wi a wo pia share me pa cho onu afoforo so jimre e hwe dwuma de ni bi na bibi bia konka afei no wo wi a wo comment wo pia to Mr. Hitman Godfather nya trasia de obetwa to obia no so betimi agimre akinka ni nyina ma yento aso yemfa nkomododo na so somo e wo dwuma de ensu na bibi bia konka me pa cho ade e kan se we no e ya Black Starlet of Ghana under 17 team no medical din koma cho se nyankopon ya adoma April ya no wo mu kopie ma o minor friends Morocco we no e ya African Cup of Nations under 17 na Ghana ye kobi me no ka say ene 8 am ya Ghana enkwada we under 17 team no wo me Athram Divisa ebo sanso after sa game no me patcho 10 am enti ene omade ebo ba ku kum no mamienu enti after say omayi sa Trump divisa game na fi 8 am no ebo 10 na omane club friends golden cake enso ebebo eno enso yankoma efi Black Stars of Ghana under 17 team no enso aso e ba edi nyina so somo e wo dwumade enso na mpa cho na otwa wie ye no ye ko Ghana Premier League week 24 ni se empanifo se yetete abete no na ne cha no ye bo ne baako sa no na se kwa ne yakue nim over the weekend games out do pina beto dwa be she games na se enso the free Friday nyankopon adoma ifiada e was Swedro Stadium no 11 Wonders betrefie no ni Nations FC abo na Sunday yi games ahodo na nkan ni nyina so afiri ho me pacho Kumasi Asante Kotoko Metema Krobia Kuma Pema Pemba Godfather Mr. Hitman team no wo mo trefie baba ago pramaso no ni Vision FC abo Sanso na Swedro Oblaks betrefie e was Swedro Stadium no ni Mediama Sporting Club abo na Dreams FC betrefie ade kan se Tiba Astrotef no ni Aduana Oja abo Sanso na Baseke Holy Stars enso betrefie AAK the second sports stadium no ne kwando out of Lance abo na Wɔhɔ United so no e betrefie Wɔhɔ Stadium no ni FC Samates 1996 abo Brekum Chelsea betrefie e wo Golden City Park no ne club ye friend say Young Apostles so abo we no e ye bibiani Gosa so betrefie enso bibiani Dance Park no ne Heart of Lance so anaso we no e ya crash folk never say that until the bones are fully rotten phobia wo so the Ben Dam so game no beba so enso bibiani Dance Park no e ye nkoma afi ba na Bechem United enso trefie on na fo so gia bo park no ne Karela United abo ntinyankopon ya adoma Friday Ghana Premier League week 24 ye be ye afi no enso ye nkoma akrefi oba ye de nyina enso somo e wo dwumade enso panina ye friend se we no e ye coach Abdul Karim Zito Kabote wakwadi nkomo wo se after se odi ne dwumade enso egu o se na you want me to akotoko dwumade ne so sempo ye head coach de ma team no me pa cho se odi dwumade ne to one okun ni doctor say hey why lucky you why lucky pass utimi eja ikotoko dwumadie no at appropriate time and I say in appropriate time e sense masa wo health conditions they say won na more fine pan so won fa enema nkoye enti opani na ye friend say Abdul Karim Zito nkoma wono so akwadi ade ni nso somo e wo dwumadie nso masa coach no coaching job no eya dwuma masa pressure down so ko fa big club pana se enema nkoya eje good team no eno anya asem kitwa be kai sa nansentema bedi komo enso for panina ye friends avara below ahun wo pani we wo be fa Real Madrid ne nani ma hyehyɛ kyese ne mfono toto sa ne be ka no nanso se wo hwa panina ye friends avara below am say yes nani ma tutom pa ye pressure pa eno nso ye nkomo panina ye friends Abdul Karim Zito Kabote enso akodi se after se oni kotoko enso party we sa nansempo no wade wo mudwumadie ma no wo se okun ni doctor so why dear pa so no so at inappropriate time and answer at the right time no one so timi eja ikotoko timi so mo form ade e no so yankoma afi oba ye de nya so ema megu so akotoko aso ye no me patroni mo captain fence Samba Onel ene kotoko for enso e dey dear can say message we know emotional one pa rewosem
ɛne sɛ akwadaa no ne maame nso adane benkum so nti akwadaa no a yɛfrɛ sɛ Samba Onel wodi dwuma nso de ma kɔtɔkɔ me no kasa yi deɛ wɔno ɛna yɛ captain no mepatwɔ ne maame nso adane benkum so waka nkyina gu nti akwadaa wei wɔbɛhyɛ den nti ɛno nso yɛ nkɔmɔ a kɔtɔkɔfoɔ nso ɛde aba mmɔnten yɛde nyina nso som ɛwɔ dwumadi nso na akwadaa no a yɛfrɛ sɛ Jonathan Show a wodi ne dwuma nso ɔman no yɛfrɛ sɛ Tanzania mepatwɔ Tanzania League ɛhɔ ana akwadaa wei di dwuma na club a wɔsi akan yɛde ma mo ɛyɛ Simba Sporting Club ɛna menya ne nteɛ sɛ akwadaa wei sɛsɛ wɔn nso ɛde allegation bi fɔrefɔre no wɔn sɛ akwadaa wei wɔn nso akɔyɛ match fixing bi wɔn game bi a ɔno nso kɔbɔɔyɛ na yɛ wakɔ bribe wakɔgye bribe afi ne former club yɛfrɛ sɛ Singida Black Stars wakɔgye bribe afi wɔn hɔ ne nyinaa ne sɛ game a wɔn kom against club a yɛfrɛ sɛ Yanga no akwadaa wei wakɔgye bribe nso afi ne former club wɔsɛ nkampo no wɔn wonya go kura hwɛ na wanhyɛ kyerɛ sɛ wɔn toto mpapa so ntumi no kasa yi deɛ so wa club a yɛfrɛ sɛ Simba FC anaasɛ Simba Sporting Club SC nso a suspend no na sisi a reporter megadan sɛ ne salary 50% ɔmatwa mu anaasɛ ɔmate so sɛmpo no until sɛ ɔmbɛyɛ nhwehwɛmu awie na sɛ ɔmahu no kura bia wɔ saa asɛm no mu no nti akwadaa wei bosom ne so na sɛ ɔkɔgye na ketua 50% Simba fo nso ɔmate so na masa saa ne yɛne nipa dele nti akwadaa wei nso ɛne ne entourage ne agent nso atumi aconsult ne lawyers sɛ ɔmo mmram na ɔmo mfa asɛm ɔmo taking matter ne wɔn ɛna anɔpa yi metin sɛ nkɔfɔ dodo na di nkɔmɔ sɛ mpo ɔnkɔ cars na anasɛ ɔmfa asɛm wei nso nkɔda FIFA fo yɛde ani di akyire deɛ bɛtɔ fam bia no yɛmfa nkame DL atiefoɔ mo nso yɛmfa nkame mo no nso yɛ nkɔmɔ akra fi ɔba yɛde nyina nso ɛso mo na ɔpanin a yɛfrɛ sɛ John Pentel wɔno ɛyɛ assistant coach at the senior soccer team the Blasters of Ghana na wakɔdi nkɔmɔ wɔsi sɛ we got the man experience at Ghana and yɛbɛtumi yɛde akɔ World Cup nyankopɔn adoma to dwa ɛwɔ USA Canada no mepatwɔ wɔ se Ghana yɛwɔ experience mpo no yɛbɛtumi abɔ ɛnso adu semi final na hey ewiase yɔn enti John Painter assistant coach at the senior soccer team the Blasters of Ghana ana wadi san comment to ma wɔn bɛhwɛ yɛde video baako nso ato so enti bɛhwɛ na sɛ wetumi project na no ɛnso yɛ ɔpanin a yɛdi no nkɔmɔ John Painter na me no kasa yi no wɔn nso timi akɔdi ne dwuma anase we no CAF license air ɛno nso to dwa ɛwɔ prampram no ɔpanin we waka ho bi na after sɛ ne nsa anase ɔde ne ho ɛbata saa dwumadie no wɔde nkɔmɔ kakra aba mɔnten sɛ ɔbɛda mpanifo ase na no ɛna hoahoa ba sɛ ne wɔn nso ɛyɛ saa adeɛ kan sɛ CAF license A no wɔn nso ɛyɛ saa course ne yɛntie nkɔmɔ a John Pentel assistant coach at the senior soccer team the Blasters of Ghana Eddie Tuja for this opportunity. It's a different stage. I mean, CAF license A is the top and it's not a place for a coach to joke there. And yeah, we are on our first model and we are doing 4 models. So this first one is very intense and I believe when you guys came this morning you saw what is going on, and then we have specialists who came all the way from Holland to assist us to give us details that will help we as coaches going forward. So yeah, I'm glad that the time is here. Like I said, I'm glad and happy and then lucky to be part of this 20 because the numbers that were waiting for the A-lances was 160. Henti ano aye assistant coach at the senior soccer team the Blasters of Ghana Penny friend John Pentel ano this an come away and so assume di jam na ya so no Godfather nyatra say maka cho say o chiriam o ya Ramadan ti o kwa chiri okra anya coffee break bia until say ye be wie achiriwia no say Godfather shake o chiriam o bompa ye pan so de my nti oba betrans no yemfa story so na fe yan sorry so esan se mra ne kopa na nyankopon adoma nwumra ye gemra na fe ye de kan ni nyina so ama me pa to Ghana Olympic Committee reporter meeting say omo so endorse ade kan se we no sports development fund enti Ghana Olympic Committee fund so ento atimi asase se na ebe abeboa na se bibia nso akonkan ti eno nso yankoma afi Ghana Olympic Committee aso ye ba ye de nyina so ma on this note yamfa agure mu nsema eboaboa nyina emfansi kan ketesi Lumba supanti yabada Lumba supase se abreno bia omofa dwumadie no ka enti anopa dwumadie bia wudi no me pato nsu a me kan fere ama Lumba supa
makacho say dwumadie bia wodi bia no ma sanka Lumba nsupa ne bi yanso a yegina traffic ma yetu nsuo ne ton no me pacho wokọ woma mo depo na mutu nsuo ne fiwo mo no katwom say nsuo a omo kọ adwama nsuo nko foto pa say nko wafefo a wono mo gina traffic mu omo eya nse omo kọ fa foforo no eye Lumba nsupa nti ba bia wutu nsuo no katwom say omo mfa Lumba nsupa ne bi na omo nso enkotu na fe uba nso nsatimi asoso bi enti Lumba nsupa dama ana omo so ase yeso so no ncha mu aden pa enkoma Samje Bekri ana pa Mama Julie minchiao na fe minchia ukunu Mr Samalo hinafo ana fe brasame wano so ya carpenter Mama Julie ani baby girls omo wonyina anti Samje ana pa yachiamo ya hope se bibia anso didam na fe krampo na meso so no kachire no pa Mama minchiao kachire heavy pa kachire Maminchia na nenyo na nso de bula ne sa eno mi kopie mo ba bi masa mo agum pa kachire ni kwamna abela ba say on the 6 March you go krompa we na popular request nti ko gina musa abela ba wo but right man busy and pay me that say what the agro so 7 and you have 7 minutes after 7 and this is DL 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. After the top of the hour 7 and it's still your breakfast show Anidaso Wɔhɔ Obia. This man can do say man busy na dia go promotion some bad can't get to see Lumba super natural mineral water. I change sure about do some beat and I say na fe na no pay ko wakata mo boso no wodi aba. Anaphobia wodi one better than there. Yeah, mama, happy birthday. Happy birthday, and come out, Kabina Bedia, AK DJ La Posta. Kabina, happy birthday. Abraham Fosu, and then your birthday, happy birthday, and come from out. Yeah, from Olivia, and then your birthday, happy birthday, going out to you, Olivia. Chantal, Akosha Nantechua, and then your birthday, happy birthday, and come out, Chantal. And Shraba Adusi Pokua, and then your birthday, happy birthday, and come from out. Louise and Profi, and I'll bear the happy birthday and come on Louise. Linda Sechiati, and I'll bear the happy birthday and come from out.
belated birthday and come on, Mrs. Grace Sean. Oh, Washama Newtown. Happy belated birthday and come on, Mrs. Grace Sean of Washama Newtown. Way for Richmond Hall. Happy belated birthday. All the top stories, major stories making headlines in the national dailies. And Shaba could just maybe an pay what I say. I didn't something in our eba and I no pay. Shaba kwadyo sa maybe an pay what's na say. The man akwa ba na fe na pay ko wakrata moboso na ekuada. February bosman da toso aduonu no mo fempim ye no ene aduonu si a midweek edition of the breakfast show. Shaba kwadyo sa maybe atna say pay. Kwadyo good morning. Yeah, good morning, Brako. An pay wapomu to saying. Yeah, me ado me ho ye pa. And I love your smiles this morning. Where the akrade bi ana? Oh, many bibia. And I said that many na. And no, person when you my serious. And I could feel that feeling, say, from the newsroom, I say, could you when you jano paper? Brako bra yen chia yen tie fo mutia no pay na yen fa na asema nyankopon. De ntia no pay mani age nyina na ye ade pa kese a chimi ana ma mani age. Say ye mu bia yen sam fata en twere konkro me yete ase say ye tenene de ye ete se ono twede ampo Nyankopon anim entoma agufi bi keke ye nsem fata nanim o ye ho na efe bi ese na afofra omo akonye nkwanhia omutu kwan kwa achichire omo nkwankoduru ba bi omo kro ye koya ye ba asumdwem ye koda ye da ye na ade chia ya sode no chaman e ya dom enti na me hwese de Nyankopon hu mmobɔ na me nso de me aka atasefo ho na manage de bia da na se ade chia ye nige enti ne no mani agi nyina nya bibia se Nyankopon hu mmobɔ no de ene dua nso akyeme a mentua ho hwe okay me na me feel say bia oh da bi mi akrade bia wundi akrade ana wontin krabia so fifikesi mu se same bi ye de bibia tumama mente bibisa na bomo no twere konkron se ye woni daso wona wodo wo ho to awurade so no ade nyina di bua wo ne na me wo eni daso ne gidie bi se enche nyambe keka no na yete bia ye wo mu no ebesesa no crap for sittings Anidaso Wɔhɔ bia no krasempa dade nyumo no Anidaso Wɔhɔ bia na me hu no right kwada no pɛ na me ne atiefo ye di nkomo ene nkomo a ye di no kwada ko se etoda na ehu ahye ye so etoda wo se etumi ye bibi ba we fear and pɛ na me ne atiefo e di nkomo se we need to stand strong. We need to be very, very bold. Upon the Wabepama fire home. Wabeshe and she do na a fire home. But a radio masam Isaiah 54, verse number 17. What kind of brother now? Was it no weapon formed against you shall prosper? Every tongue that rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Akudie biara be sori atia no erinjina techirema biara be bufo no erinye yi susuma ehu enhye wo so susuma obi asema waka fa ho susuma nsema ye ka fa ho no enhye wo so. You need to move forward, you need to stay strong enye bibia na betumi abu abam ti we ni nkomo anopai kwadwo na me ne atiefo ye che brako bra me na se bio na sede wo kane no saa na nyame asem aka no na ma menyina de wa kan so na mentwe yeletifo adwene nsi bibi so our Matthew chapter 11 verses number 12 right okay Simbi said the King James version was say, and from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffered violence and the violent take it by force enti tre konkokra me anyen ntie say osra hini no ye fa no ani bre so okay se wo pese wo ko osra hini mu kra na eye ni eden
ɛne anibere so enti obi oyo ohufo ntumi kura nkɔ heaven make say wokɔ asɔre make say woyɛ muslimi ni a wokɔ nkra musumu bi woje Allah di woje Muhammad di na woni akokuduro na wani nya den na wonsan ni gidi enka ho a krache ɛsɛ otena fie dwene ho ɛmfa saa na hwere kronkron na aka no ɛna obi a ɔde ne ho to twede ampo Yankopɔn so no ɛwɔ awrehyiemu ne ahotɔ ne amina ahotɔ so obi sɛ edudi ɛden a Awurade bɛbam na Awurade bɛmu nso a ɛnam sɛ ɔwɔ tumi aburade nyina so no tumi bia ne ho ebetimi ebuafa twede ampo Yankopɔn abasa so de bia asɛmba ko a meka de sɛ agye sɛ wamfa wo ho anto no so yie agye wamfa ho ayɛ den anto no so yie na sɛ wamfa ho anto no so yie a Yankopɔn na yɛde yɛ ho to no so no ɛyɛ nema baako bi mienu miɛnsa na ma yɛde yɛ ho to Yankopɔn so yie ɛyɛ ade a ɛsɛ wɔde sani bi atumi sua tenene de ya ɛsɛ woyɛ wobɛbɔ brɛ ho teɛ na wama Yankopɔn hu wana motu a wutu nyina mu ɛno wachi ɛsɛ sɛ wunya gidie ɛwɔ twede Yankopɔn Yankopɔn mu sɛ Awurade betimi ayɛ den ayɛ woyɛ saa nema we no mu ka ho a wobɛhu ne sɛ ebedu mmere bi a ano ɔdene pa but nyame be you afrim the last time me ka bibi na me ne several lady din komo bra ko bra me tu hwe me kese a me de te a ahoden be na me wo bitu esenya but it got a point your friend is me de mabra boy hwe so ketu abi June 4th obi a wonim June 4th o call Cantamanto side hodom a yeah you be a friend June 4th e honom na omo kofa force ni adefia ma no ne ba no mbeyi bills no wo honom enti da kura homache na me free akra na me ko shop ewa bublushi na obi ka kire me so o pe passport office enti na woni mu kwan na me ni nyina na fo ono no itika no free La Paz na eba akra na me fa aka no ala junction enti osi ye na nani so entototo sa na me se de bi akra de wa hwe na obi ada wa kobu afa so enti me nkire no enti me so ni sa de ne ko passport office me wie na me ba no na nye June 4th na ese me fa but na baby am passport office ne she ntin ministries na je ho na metumi afa be ye short way ama me na me wura mu a be pie mu ewo ye friend say mokwala mpotem ho no mo sa be fiefie mu a ewewure mu ho no ma be pie June 4th UTC a be pie mu June 4th chama me du ho no omo yifo so na me hu say mrantewa bi ekita pad keshira so mo so aso anema na etiquetes cars attention no a park nti no kwan kitwa bi na denta mi wura mu apena mrantewa no sa na omo ya akromfo omo ahyira no mafa keshire na gu mutire sa na omo nkonkofa hwe enkoton chama me bag bo machi that time na sika shem bag it was more than na buru beye 60,000 na shem bag na bo machire me business certificate me personal document ne ade me phones ahodo e de ye adwuma ene me personal phones ahodo am use oni nyina hyemu bi ena nipa no miansa gina manim na mienu wo machire ena omoka kire me se minyi me bag na ma wo mo de otie me ntie ne yipa from wasama ade tu dwane nti chairman de me hu ye ne se ba ko so bag no mu se minya bag no mu nya dan ma wo no am ka kire o mo se there's no way se me ja bag no ma wo ayasa agro oh no maneme ehwa na mede me na akọ akire na mede wo ba ko no to fom na ade e ba me mu ni se me hu se me bu afu all of a sudden and me so mabra bo nyina mede me hu nyina yese sa nyame anya chairman me ni obo afọ ba bia me ha me hu me adura ye koso me nkoye hwe enya afi na me kochini akwapoduns ni bia chira kwan me empare me mfa nkobọ bra bia me chi me kra etime mu echi sa ne ma no ndi za nyame anya minu oboafo bia be bompa ye metirim chairman enipa num be de me nan wo ba ko no to fom tim no afi no mo aka manim nyina bo hu en me hu ye se manya kukuduro bi all of a sudden now me ko nipa me ensa no so o manim e de me ensa bo mo mienu tito fom tem ejina ho na omo hwe manim se sebe obi a se bibia kyekere wo no mu gina hwe manim to saa ena me twa mu obi ohumi bia bi sam saa den me na nankofo na atake me ana mankasa ana me koe enti me gina ho saa na me se de esi ye enya me o sadia me tie enipa num na de ahoden be na me wo me ho nya den me ni saa ahoden no but bra kobra
me hu se nyame bia yede ye hoto no so no se wo ye obi a wo wagidie na wo akukudo na wo do ho to nyame so ya chaman nyankopon ba nipa bara bo momra ye ho akire yen se wo nkwa ho kire mu a wo nkompempenso a wo hia mo awurade no oma age odum pempenso a wo hia nansa eno no wobam edema wo no mo do wo ho ye den etu so yi enti wo bia ye Kristo ne wobam abuo no mese ma wobam nya den emu fa wo ho to nyankopon so ye wo bia wo je chede ampo nyankopon di wo ye nkramoni a wo je Allah di wo je Muhammad di no fa ho to ni so yi wo de ho to ni so yi a nyakukuduro nyagidie na se de etie bia no watamfo no be sore wo so ye be kwa tiaw abusia be tetew nanso ne nyina mu no chama nyankopon agina tuonkuto ne begina enti de meka ne nyina ne se yemfa ye ho to nyame so yi na ye ntintim na nya ne mugidie ne dudie aten a Erade bebem ampa so know that wait upon the Lord when I wadi won ho to Erade so no ade nyina adi bua won esan so ewie won ye ebra so ko wakata moboso no ebre enie Rock of Blanda Pemina Sibio, na Yenche T4 Muti Free Chichi and a benche. Yemfana Sianinchia Emma DJ Ghanaman, Great Station Honoman Ubutu, Jumedi Enam DLFM Anes, DJ Ghanaman in Fidianus, we be mupa, and Tiadishin in ATA every Great Station Honum. Samson and Miami Yahodo, a taxi drivers are Mutiano paying Yankopon Unshramum. Samson are trotro drivers, and the Muso Mukitekita Mwanka some private cars are Hodo Mutiano Peno. Twede ampo yankopon onyam kese pa adehia mo dan soman beach road ne potem ho nyina yetemo nka yesi mutie papa pa nya semkuma paps ahodo wo man Ghana mu nyina mabiemu no twede ampo yankopon onyam nyina kese wonso a wutie mi ofie ho no mo na no pe no yankopon ontene ne mfa nkyere no onye wakoma so ebisade nyina emfa amam anope ko akrata no ne nsem emu nsem ne nyina ba na yeto yebo ase na yetutu no asra ne abasa na wahudie koso o man Ghana titiriw ensema hodo akwa akrata no ede abam na anope no yenhye kwa akrata mboso na se emfemfiri okunini daily graphic kwa akrata no daily graphic odensem aba no pay na asema ode aba no okirema expert push public transport reforms enti openipo no wabempa na oyobia adwadie ene efa oman Ghana titiriw afa akwanabadie ho sensem no ohunu midie pa na wakase kirema ehu behia pa se oman Ghana wohwe akwanabadie ho sensem mekire transport se nipa benya hyen akọ na dwuma so nipa benya hyen akọ etukwan akọ miamia hodo akodidwa akotire busua no pempenso yeduru se oman Ghana no edu ba bia utukwan a inchi no ahwo ahodo nipa famu no eno enyan bre ne dos dodo ni senti ebredu se mpenifo betena se na wonom ayenhyehyepa ade afa kwan hodo a yebetimi enya ahyen ahodo bebre na wo mayi mu a yetu kwanyan nchini wahyew na afi nso bebrese na mani hu na nipa dodo na famu amra yetu kwan no eto ebetumi etwantene abrepa a one wo mom kan bia wo nyina no ebo modan hyehyepa ede akwadan asoyehwe oman Ghana yakona bedie hu sensem mechiro ni nyamfo bukali ne pe ne mom ka ho bi ite wo nyina mowa no ma aban enente yese Ghana fo ehuna manden make se ni fifiri bone a efiri aboa kisia wo pie firi ni bomu se hon a enkraman san no ebi na aka Ghana fo nto mbesere wo mo modern hyehye foforo kama pa ne moa se be yakwade bedie hu sensem no ebe konkane ede ama omen ene hu sensem ena aba abeto dwa krata krata ne fapa esopa ene be kan se bena headline wo daily graphic krata nenim ena no pay yede asumwe na sanso na krata feto so Edununum wo daily graphic krata nenim ebo amane se footballer sentenced to life in prison for murder entiwe owura bia ne den ede Richard Apia abesim ene wowo eno no wobono mantemnim na achapa ebetodwa ewo mfempem mienu na aduonu baako na aduonu mienunum se owura yi otumi ekum ememu amofra mienu baako anya mfinhye ne dum mienu ena baako so na wanya mfinhye dunum na owura ya ne den de Richard Apia yi na osina kan edema bubuku a yefre no Okuma Pem FC
na obi nim de si ye ne kirimuhye wa ba ni mu a otumi efa asekan etumi kun emamu a mienu a odo ono ba kokora de ode ne kohye ne fridge m ena ba kon so ode kohye ne mpaase hye botum hye ne mpaase m na emofre ya gida abusuafo hwehwe wodom hwehwe wodom a omo ehu no ono ankasa apia wechade ya ono ane kun mofre asan ene abusua ebobna ehwehwe mofre na ne kodum pempen so amose me yenkohwe dem ye kwaye ampa ne ampa ne nuane ampa akogeta emofre yi nam ene owura yatwitwa ede bia hye botum de bia kohye ne mpaase na ebi nso ehye ne fridge min na ensem we ne kodan court ewa Accra High Court ene ye kobra sa dodo na akra ma bukura wan sensensem ne no na ndra dam ene Accra High Court ekwa setena kyerem sem edum pempen so wure ne lawyer for the beto court na dem say omo hu ne say odi hia ne den ede Richard Apie a make say na akane osi akan de ma okumapem football club no na adwene mu ha ne kakra ento omo ko hwe na pom dim yi omo ko hwe ma omo so sisi de ne ho ye kama na emra ndra da ajaje fortuna asem so na omo si dabi we de unanimous decision wo hwe na muntu a wura de tu ye na edikan ekwan a wo fa so a ukun nipa ne wie ye na mo kohwehwe emofra no kwan a mo de mo kwaya kohwehwe wo mo report no ba kire sei na kire secretary no odikan kora ma moja ejina amofra ne mu kura ansa na wokun wonom na se odo mo mpamro pa eno achi no court no esa kire sei sabi obi anka wani na ho wadwunum na account na ukun nipa no ba ne san na mofra ne yira ye no ehwe wo mo no wosan akwaka abusuafo ano mo pe mofra na kira kwan na se we kire se na ye ni da ho court ne kire mu se sa nipa we nipa bonfo de net no mamu a enye yi nti yewudisem court ahye se owura ne den ede Richard Apia onkonkoda efiase ne nkwa na nyina no nya adwumaden emfa nka ho visa ne ma wotu no ye je no ne ne tena oman Ghana ye fiefie mu se ye ne mbobra ebe ha dwen yi pa a daily graphic wakrata no anopai ode mu nsem ede aba abetudwa na yentoa kuwakrata mbo so nso ne yempie mu ewo daily guide okune ne kuwakrata na uba Facebook no so a eye DLFM 106.9 ye boso pe na DJ Omale no dwumaden a wobo no enyasem kuma na wa project ma wahu de ekoso nyina kuwakrata de to so nto ba nkoma ahodo aye die no ubenya ne nyina bi atumi akenkan ewe yem Facebook no so anopai sanse na YouTube nso okwa ho eno so DLFM 106.9 ubehu se ni nyina egu ho no kama na daily guide asanso edi owura ne den ede eye Richard Apia make say court wa hye so nkoda afiase ne nkwa na nyina no emra wo mo che no wanya mfinhye na aduonu enwotwe 28 se say de watete mokura anti 2021 yankan opening 2021 wahu anti 28 no yemfa mfinhia enum nka ho say wo 2026 enti wo de 5 ekoka 20 be say 33 years wo they say no wa mo kirema abisim boys killer get life imprisonment ya chechire mo enti no yentuntra na yakuanim ne yema ne mafoforo ahodo aka no nyina no yemfa emram na 3 student face court over Obrechere senior high school student assault enti kratafa tosunsia ewo daily guide name ena no pay obo amane say ana no yewade twam ena awrahosem esi o man ganem ewo agona suaduro eno no wo central region finfin mantemum ena ne o man Ghana ye nyina yenem se ne ye mofra omoko schools ahodoyi edum pempen so afi bi omoko kodi agro agokansie mirikatuo ni ade athletics bi ko so agona suaduro ekokoje ta ene Obrechere abofra ba ko okosu ho no senior high nem ana afi nso school of business ewa agona suaduro emofra yi agokansie ni koso na yehu yan so matu ede egu Obrechere wono senior high school student ba ko am owura yi de den ede apaka Kwame Fiazigbe omutu hye no so ene ahemre wo musi bram na bo no pa ma no ahu say yes wo ma brim ni pa ma abofra ne sene kura de bi abu na ni matwitwa basa asan na nsem we no ena make say wo man Ghana yensi ID boss ya maame si wo Lidia ya kodonko ebo no homoden ebugram school of business ewo agona suaduro senior high school num ede amane bokoto wonom headmaster nim se opanie anamo a omrante wa na se mofra na tu no eyetie o man Ghana mrenti maminsanka mofra na ntesa menu bedi pam endra da beto dwa se yankopa ya dom emofra no
emu miensa de di kan empenifo yi omo maaye ema post for kofo a wono ma abofro di kan no wanya mfinhye no aduonu ne den de Joseph Amom dia otoso emienu ne den de Benedict Apia wadi mfinhye edunwotwe ena de otoso emiensa eye Bilal eye Mahmoud ono so wanya mfinhye no etunwotwe make say post for akodra wono ma wono mo ekwa akoboa mahwehwem akoso de ntia omutu anamon etohye wono mankasa odisuani ani den de apaka Kwame Fiazibei eprepra ne sa no omunko enkoyi wonom ano na oman Ghana mranzire nyina yenim se unya mfinhye du nwotwe kwa utumi dem enti dijo man we ya hwese pose for mamla na ye adwuma won fa school 7 nto nchen ana wa fa manka ne ye won fa school 7 nto baabi once a won mahunu se omo ye student na won atumi anya hoden atumi asi nipa na bo se de Bible no ka se ye si Stephen abo mo ka se yes osura bi omo si na abo mo osura bi ma no Sapa pepe no brechere senior high student no me wa fa ase akwaka Kwame Fiazigbe sa no mo de ye no mo bu ne sen ma papa na nim nyina akola no hu nanim a awrehwe mo bo enti akola ne siki for justice enti ye ma tenete ne nya adwuma wei mfinhia du nwotwe aduonu de chairman omanyini yemfa school 7 nto nchen obi odi boni bia we si obi abo se de emra ne te no momfom pepepe na sansem hunu na ekoso no etuontwa ente saade a enche mo be san tibiu eno yensema hodo a daily guide anopei ode aba yanku ya nim ni yanto asonko piemu ewo the delegates go akrata and bi abam no chirema CID Grace editors over MIIF boss scandal entimike said the oman Ghana yen CID boss COP Lydia yakọ donko nimfoni da ha na mu saying sanso na ya maami ono na oman Ghana ye kesei ono ne da eye Minerals Income Investment Fund ano ye twaniti ye kan se MIIF ye maami ani den edi Justina Nelson ono ne da no na beto dwe kiremu a nsem treni bi oye adwuma ewa Sase Radio 99.5 FM the den ede Rubber Force asari ono ene ye data edema wonom wademu kiremu so makwatwere nsem bi a ekogu MIIF empenifu animu ase o matwere nsem bone de agu Chief Executive Officer edema Minerals Income Investment Fund ye mame Justina Nelson egu ne hu finti odi asem no akwadan CID sempenifu mfredo na wonom hwehwe mu na senyakopo ya dompa na se ekoba se defamation case no se MIIF dinkunim a ene esika ombagie no ekina hwe ade we pin hom na mom se ko na ne ho sonso de a na mra ene MIIF boss ene ni se de se ene so won sensem ade aba kwasi boni beka ne se defamation waka asem afa obi hu na asem ne no kure no obetumi ede akogina mra na mra ene wadi ene ho so sensem ena no pay aba abetodwam sanso na abesim meda get life jail ene so won sensem no etimi aba ya ka ho semti ye montra na yenko yanim na Christian Council visit Baumia katafeta somiensa ewo the daily guest ko akrata na abetodwa echirim sem o my Ghana Christopher som wanom penimfo a omoda no mechire Christian Council abanan afa omo chachaw etietiemu a akwakopie mu ewo Frankatuni emprempren edema MPP the New Patriotic Party osono kokuruku amanyuku omo penipo no na ekotu franka ede ama wonom ewo mfempem mienu ne aduonu nwotwe abato mu ono kura so na akane na oye omampeni ebedi akire Dr. Alhaji Mahamudu Baumi makwasra na omakotwa mpaya ma na enya semukum akwa no pei kwa kratai ede homfo ne nyina ede aba abetudwa na sanso na kratafa tasum mienu ewo the delegates eba amane say NDC security couple named in Galamsey. Omu chiremi say NDC amanyukwe. Openi ba kwa utimu tintimanya ya pa. Cheseni ya huba mwensemu. Ya mkwa hayemra. Na umujiremu tendendo. Umujiremu ansana Galamsey ya hotwa. Eno umenya kwa ye esay. Na yensu ya hotwa esay no. Niye ni msay. Enkabanyi mtuwa hotwa wabo ya senku wabape Galamsey ntokwe diye beye jes bosme ba kuntemu. Umujiremu kwa jeta. Ene NDC security ba ko ogina mu tentema na Galamsey yese ne nsa ba ko ni mfa ne benkum nyodu turi se nyafu sika wodwire no kesi wabo ye fitaduku a omfa ni panya hwenti no sa Galamsey sensem no na ese
yempenifo na ene amanyoko yi maya ene gusu a wonom etuo Sansona Mahama defense cocoa price haircut as cracks protest to be say the yen sempi Ghana de sha wonom to cocoa ana afi nso cocoa akuafo adwa Ghana mampeni John Dramani Mahama chirimu am cocoa yi bo o hye wonom nyina na obaye wani so na kakra nso e wo ho no wasan behwa so na Ghana mampeni ehuri gina sie ene asimpie so anani wasante mantem no okasa afa cocoa hu sensem no o mampeni chirimu a obesre o man Ghana cocoa akuafo yi papa so pa homa so enanum de ne ye die ma ye nyina ye nim se de wiase amansan edwa so cocoa no bona akwaye no o mampeni se sebe nya de adwene pe senka da bia hu jaso na momu abane sa ayese me wofa ase pabobo nwom abane sa momfa nyamye enyamani a o Ghana mampeni chirim se de asie onim ho hwe na mom se de aye no o cocoa ni bo de ma amokra ne chese o hamu nchichemu aduokron 90% no de amamu no ne de aye 10 na oman ni nya yes oman Ghana kura nche da nya sika bia mfrim eno wachi nsuko board adwumayefo nyina ya tetete obia pay so dika ban boa mo se be ya o metuma nya sika na mu kokoo na mahata esifie na ese kwa no abeya tumi ato ne mo nya sika akra na yakopɔ ya adom na mere pande ne ho ba se de wiase amansan dwa so be kɔ no sa pepe obetum se bum momani age de se ne de aban kyeremu a chopa de asie no enya ne peda eya ne ya pa asa akoba ne so no wankasa kra ekoko kuani de akan ebi aka no pa nti osrem adamo mfa nche no na ye mompa na wiase amansan dwa so no ekone ne mekone ne mu pe koku akuafo yi mo betede ehon nsem na abai yankua ne mnyempie mo ewo di custodian ko akrata no edibi aba betudwam na omani abre pa na masebedwane de ma adehya wono mo asensa out me wofa ase Reverend John Intim Fojo we dwa papa ono oka defense and interior committee a ewo mahebedwam ene o my Ghana ya mahebedwam no abadwekwa wono na mohwe ahobambo nsemu na afisem so no oka ho na ochiremu a kratafa tosumienu wo di custodian ene wo bisa se ana nwe yen nte se o my Ghana de hya wonom edi tomatoes hu dwa a omukopie mu ewo obi manso Burkina Faso etu akoto emaji hadis fu ato ahye wo so dima yawo ten atoyemu ho a enipa ba ye nson tim kaja ba ko asewu manipa pode nwotwe ahyenkafo ena adwadifo ya wuwu bepem samiri na omu kiremu a adenti ena woso afo hwe o manga na fisem ena efo mo hwe ahoba mo nsem so yi omumfa nkoto ma hye badwafo anim kobobuo hu no mu hu di enti ekoba ne sa na ekire din omu kiremu na ese o ma no jese dibra wodo anipa bi nyaaye no omo ma ye hunu wo so mfaso nto adwa wakeka na adwen sai dom kase no ma ye hunu de yekɔ Ghana de hwe omo nya boni biada ekoto tomatoes abeto ma Ghana fo nya tomatoes bi de atwemako edi bia ye stews ahodo ene nkwan pewa ne yedi na omo akowu a ekire din yenya ne sa entebenefo ma kirikire o ma hye bedwam ne ye hu die nti a ekoba ne sa ene ye me ame wo fa se Reverend John Intim Fojo asensa out ma hye bedwani nanum nsem ene odi abai okasa de madom kuma no endrada na make I say cocoa purchasing crack wailing over NDC's price cuts intikata feto so emienu ewo the custodian and ye nuanom pieces wonma moto cocoa ewo man Ghana wo mokokoa pai wonma adwa na ohwe koa crack ne magin se papa we de wabokro jan say ko de aboni minim pass botai ena wahye no space na hu so mani abrese krodom wonmu kiremu a apaso a Ghana mampeni John Dramani Mahama atam ede ayi omutire no Nyankopɔ anya adom omutire hu ntumi mfunwi papa bio na adwuma omu yeyi ede pa na aban pese okire nti aban ntumi emmobosia na ommoka kakra na kokko hwane ne di peche ana omukire mu oya o oman mu mpenimfu adodode a munya mo besoma mo kwa na yatam oman Ghana sika de akosi dane ya de amamom eno achi nso mo kwa chese sika de be mamu gracia ho sensem mu daka mu free air condition mu tu kwanya travel allowance ne nyina ya mu kuto mu dia ne kokko kuani yasi atiwi ase amansan adwa so a ne mo ntumi ahu wo mmobɔ amfa mu sika ne bia nhyem amfa nto kokko makuafu ebotu manya de na mo ate so na kyese mo nwuna mo ho peaceful na adwa wo mo se yanka nkyira aban se anemo no wo mafa so no wo madwa pa nti aban empe no totono no a
on restore omo old price na ma wo mo and manim nya ban go back to the drawing board na on kasa se bia kura maka na nso menweye me na me kan se kokuru mate so na nso ebodada na me de mamsa na mba me mmoka o kire mo anti Ghana mpanifo ne abanti mo baka na ye de mo baka na ye de ndi akuafo na dwa sesi anso de PC fo no kura de mo dwa mo adwa kura no ese na akuafo no so ni me se PC fo no so munya kakra nkra o kokodo do abeto bia wo mfaso a wunya eno achi saa ayi bag no say 64 kilos uto wia omutwa ukotwa wo mfa 64 ne nko wo de koma odi wa wo bete wo de be 60 ana 59 na de beko enti dudu abeto bia na wo tete saa kilos ni nyina freeze na aboa no a usika doso di ni nyina no agbawo nom omo back pay bi so omunya eba ne saa na swate enti we de omo sra ban enimani munya da aban ma omo sanka bodada na ntesa wombe yo ye kire saa ene ho nsem na aba no mo friends ntwefo nhie mu no makaka o madwen na mo do mo haw ato Ghana mampani John Dramani Mahama enim eno so ho nsem na no pay no ye de asomwe yanto aso ne yemfri di custodian yemfi ani fankire mu ewo di Ghanaian publisher odensem ababetu dwa na wanu mu kire ma CID Grace editors over IMMF CEO stories intimika said yedi kan kana CEO edema eye Minerals Income Investment Fund ye mame Justina Nelson enwa pija Riverforce asaro no ene editor edema Asase Radio 99.5 na wo kire ma o makwa akotwere ensem bi agu ne ho finti no onkonkoyi nanu asem nya kogye ta ekopimo CID fo mpanifo akache ye mame COP Lydia yakodonko asem nya kanen se ko hwem nanim na se bo wono de na danto a masem ma ahokire be ba no enya sem kuma kura na Sami Jamfin's father-in-law Medra police grab key suspect tibike se de aka ne opani pa na ND Samanyukui na no ate se aku ene no okanim kasa pa Sami Jamfi no kasa pa se no gold board eno na Ghana mampani e de ama ne se wonhwe so asesi a nyama e kon kan de ma o man kakra nkram na wamu kire mi say na se bema ena nipa bi akwakọ bonutuo akwaji ne nsema japade akunu kwa na IGPT yepe no si sana mote na ensenye ni angro wo memu ha saa o na nka wo bedin sem hunu mpo a na mia me darling boy Sami Jamfi na den ene positive aduedue mu saa kwache saa nipa omutu saa na mo no omususu se saa nipa miensa o mo ache wo mu die o mu ye key suspect o ma ache won sika twitwi de ehye wo no ho ne ahyenya hodo o mo yusu no positive akwache wo no ene ho nsem anopai ko akratai ede aba nti ene ensem ahodo a the Ghanaian publisher anopai ode ba ebetu dwa yanko yanim ne yempiemu ewo Supreme newspaper ono so den 70 binnam no kirema PBC clocks down on alleged unauthorized use of facilities in Volta region. Etemike said the akwaje techirema PVC. Ehwa akwaje ta ni nyina ne se bia ya omo etobudwuma ewo eye framante mu no mu kiremi se enya de ehwo se fata. On alleged unauthorized use of facilities no amfa man ho sensem so aba no pay ko akratai ede wo sensem ede aba abeto edwa. Ne ho asem na wabayo de ne ho asem na wabayo ne ho asem na wabayo ne ho asem na wabayo footballer Apia Richard okoda efiase ne nkwa na nyina no so no pay Supreme Court akrata no ede ho sensem ede aba abetudwa sanso na EPM penifo omo try bia sane omefa abayefo kwan ahodo so na nsu ahodo anipa bi se no kwa no galamsefu no mbetumi aboa mansuo no eni atumi ate enti omunam kwan papa so eye hyehye pa Brim River ichese o mase no kra ma wie no kra katafeto so nan na no pay Supreme ode ba ye enti omugusu fa abefo kwan so aboa mansuo no eni ate na nipa bonfo o mo se o man Ghana nsuo no o matumi aboa na o mache o munyina chairman yemfe yani mfa nkyere kuwa krata edi anda so ye women and leadership eno we no eye ema ani akani women and leadership kuwa krata ni mu desa no manam no den sema ba we no okasafa ma fa hudie wono makani eni dwumedi ahodo amadi manage ho pa na memfa nkyia ka ese memwo fa ase kwame afum one ma me saka kuwa krata yi kwame afum boko de me chiwa no pen na o say
Wohwe kratafa toso mienu wo women and leadership or say more than 50,000 Ghanaian women and thousands of children without a home. Data suggests, ajeta. Omosi omanyimu. Emma babro. Empim aduonum 50,000. Ene mofra. Ene omunya baby. Enfo mutim fanto. Enene mo ayedin o. More than 50,000 Ghanaian women and thousands of children. Na say, a man no amunya baby for mutintro no. Be ye mpim aduonum na emofra bebo be ye apem omunya baby for mutintro. Na nipa nyo baby na de obi dide ehun asem de ye beka. Ye aduon me wo fasifo ye titi o. Kratafa toso emienu. Ewo women and leadership ana no pay ode amanebo diaba ohwe kuwa kata nanim a chairman baby amofa ni bije nyina na wo hwa nhwe wi wani so a enyi na chese nipa wadwuma ye o se de obi tenkran otikuma se takra de cape kuso hunu no chairman te saa o komia hodo titire woni atifide mantemu openi yamanfo bre enti ebesere mpanimfo mo apa na nipa nya baby mfa yetintro more than 50,000 ye anwedene Katafeto sumyenu women and leadership kwakra tenim no de amanebo yi ede ebaye empower informed and transformed edo eyo babudin na yamfa ya ne emfa nkyere mu ewo kolebu abanya resabia ensem firi honam na deputy health minister ye maame yana de enyo nyamfo Grace ayensu dankwa endo do region na so mache bedwam na nani brese krotom na wani mu kyeremu a Owura bia wanya mfinhia ne adunu nkrom de den ede Charles Aminsa na ono ye nyinia ana oye adwuma ewoye Pramasido Ghana Limited na ogefo bosoma ye wonde ne toso nsia ena hyen bi ka bi ko bo no ewo circle overpass no so ankrabo premanta mu bo no wie ni wanyina honom no san twifa no so no dwane ko ye hit and run ni bia ena aboafo pagya no tu ambulance mu ye de ne kodu kolebu a wo mo say echire din chese ho no mo chire mu a empani ho obeda so no mo san born with 10 anye yo what was that no kopie mo rage so o mo sesa ede na ekure o mo ni kopie mo police hospital so echire din na preto na owura ibewu ye ene ndo ade ye maame kasa ene wo chire mu a emu oya se obi dika akwa bonipa na wanyina na yede ne Enquires sabia kolebu empeni ho yede ne kopie mu so ewo Rich Hospital empeni ho police hospital empeni ho na kire se ko bese etu babia eye putupuru emergency a enipa nso ne dagam na se o man yanyina yo ntema me aka se chirem se Ghana mampeni John Dramani Mahama pem oboada wate Ghana fu sufre na enche sa no bed syndrome no ebetwam ema o man Ghana yale se bia ayasa bia nempa ebi be kɔ hɔ se be ye beboa na se ko be se putupuru nkwanhia emergency na ye be kɔ no obi nyampa na so de ebe yetwam ka bia wo menye maame enrada odi hu yaw ebo bena pa a ode ho sensem etu dwa ewo mahye bedwam akrata fetosonom ewo women and leadership ko akrata nim na no pay Obama ne deputy health minister Oswafo abede che no hwe apomuni so ya maame oni nyamfo Grace ayensu dankwa no de semi edu dwa ewo ye mrahye bedwam na sanso na trade minister visit injured traders pledge year round tomato production boost entemike say de ya maame ajare ono eye Oswafo a obone ho modern pa Elizabeth ajare oye Oswafo ono no hwe oman Ghana ye ka trader infidijuma eso wo manyim ne adwade so ye nuanom emma ene malema omukọ Burkina Faso ekokoto tomatoes ede ba omanyim ekoje ta ma etuatefo bo omutuo no wakwa akwasra wonom anyankopon twede ampon edi omo ho afofie omo amfiri mo da sabia 37 military hospital no wakwasra wonom akọboa ebi ni mo ho mo base ne ade ne mpanifo akotua bi dia ma won omaye ne kama aban ehwe wonom enum achi so mpanifo ahyebo sei won beta wo machi na tomatoes adwuma mo ye no bibia konkan se be ya atoye nchem no ha wato wo mo no
ebi ento mu biwa no pay women and leadership kwa krata no wote ho amanebo ede aba abetudwam na sanso na Mamprobi hospital saga se nyina nim de esi wo manyim na wotwe atwa beto dwa se Mamprobi clinic wonom ageta Obia kwa akọwo ade ache odahwa na iba no rabasa ekire din ede ne yehuni meba natu ananyankopon abefa ne ko heaven ene mo hwehwe ya ekire aye din ene abofrey papa di bufu ya to she doctor fo no so ho administration wo keka na adwen ya videos ne ade tietie mu a omokɔhwɛ CCTV camera ni mu a chairman kobra ne na afa abofrey di ahye na ya ase na ode ntuma kru no ho asan bo combination ne bag na tade nyina husuo ne ye pɛ one onam moa se mo akua wabutohwe ase kusi a yedi gya gu ne bomu na yedi meku aka ho na wise ne tumi no wabutohwe se pon no okro ɛna yankopɔn eboa ye pa na ye ne ye maame ɔsoafo no hwɛ ɔman Ghana ɛma ɛne mofra ɛfa hodie so be kire gender minister ye maame na momulate wamfa nya kwadwero otigina mu ede ne ho si honom efin so oniminyafo Nilante Van Napoy omugina mu dindindin ema dansoma na posifu tuwa na manwa Nyankopɔn ya doma ye kɔkye maame ema kire koye din na no ne ya maame ndoada okwara sabia honom Mamprobi okoye na abofra no eka bia aba abofra no hono wakwa kotua ne nyina maame kase no mayi abofra no ema Nyankopɔn ya dom ekire din enti we ya de a gender minister ya eyade a wayade pa wayade enti women and leadership kwa krata no de honsam de aba enti Mamprobi hospital saga gender minister felicitate payment of bills baby discharge krata feto so nsia ene ode abai enti eno so honsensem na pay no yade asomai na sanso na yeboa na oman Ghana galamsey asay yensuo nyina ni no Katafeto so nwotwe ewo women and leadership kwa krata na ba mane say saving the brim UPS says $35 million needed for full restoration intipasi betuma nya sika na esuo brim esu bonten yetuma tie ni na chairman ye benya $35 million topable money ansana yetimi atinsuo na ndente saade ya yentumna na chese galamsefo ne dia bropa o ma prechira maye pa inteno so ase modeno na no pe no kuwa krata ne fa toso enwotwe women and leadership wade ehonsem abatudwaye boya bodin say empower informed and transformed and honsem na no pe no ode aba yenche kwam yefum say no pe odi kuwa krata ede ebedom yen na yenkwa nim ne yempie mu the daily statement kuwa krata no so densem aba na some ode ba ye eso pa me fa sensem twere ne oye data edema assassin 99.5 FM ene o ma affiliate ni nyina ono ene ye wonom head of editor no ne ohweso samufu penny na no akoyi nika ene Stoneboy nyumi manu ya ne kofa ba yo so ne boy on se Stoneboy ya ananya ono ene manu ya ne kofa ba yo ene wada wo jejirije entemekazo mu kirima Minerals a year income investment fund. Eternity akan MIIF. Ya mami odano Justina Nelson. Wadi mi senior man osemufu penny dima asase radio. Wilberforce sorry. Akwaka aseme ne ho fi. Nti o machirim wo CID penny pa kachi. Ya mami COP Lydia yakọ donko nchen. Na sa mfa ne bona ha onu ankasa obetene pega. Na openi ne yenim senka eyi aguna so aduro obrechiri senior high school for mo fra nyina mranse mo kodi yi ene ye fra ne sen school of business edema aguna so aduro mo ko inter school so mo ko bro me wo fa se ne dinde eya paka kwame fiazigbe mo ko bro no paper ne senka ewie chairman sana asem na nsi wa asa ko gita bie wo na ko akrata edin edaso di daily statement edi aba no pay echiremu a katafeto sumienu asawo ni bia samba bio ni nyina ene se Agri Memorial Senior High School ene Adisadel College ene so ye senior high school ba kon e wo Cape Coast agidin ye pa wo ko Cape Coast amfantepem ene Adisadel school sa kese ba kon ho do ma enya semukuma kram na inter schools competition yi bi omo koyeye bibia kiredin na
Emafra no upon school na abafra ba ko an den ede Ransford owusu ansa ono ko school ewo Adesadel College na ono de eja ofri school ma wo kofie na obi onim Cape Coast pa ne okro bia brono ba kwa ye fe ne pedu wo keep to Pedu Junction ho kura mi kuro ma ho na mete na Pedu Junction owusu ansa Ransford onama odu ho apena mlantewa makoma akunsia omo se Ransford owusu ansa uko school mama kan mfantin se ho ye mikrum mfantin Ransford owusu ansa school yinfa mehwe anyima school yinso meko school Adesadel College sa oye no kore nwa ene bra hwana omo kan ne to fom na omo so na miensa na enipa mienu hwe se de mlantewa na ni edente ye enipa nsia ne miensa de ye mfa na mienu na gi hum herabaso no mudwane ye ena enipa school fo mo fra makoma akunsi omuko school ewo Agre Memorial Senior High School num abofra ne den de owusu ansa Ransford de ne to fom eno mo bro na mo no ahu se o ma hwe ne yie o mu wie ye no ena o ma mfa nche no o mu yi ni shoes ne mpabo o hye na mo woro fi na se de koye ena mo san so efa na iPhone 17 Pro Max na sa phone we kura DJ Malon chale enkula no ehye mo ho iPhone 17 Pro Max na mo gifri ni nsem o mu wie na mo san hu se sika 1400 ehye de botum ena mo san yi se sika no esan de ka ho na otido ekire din mo koye ehwa pe ena mo amu amenu no eye ntentem ekoyi eposifo amane se asem se na asio ena posifo mo ho ye ha ena mo kọ Agre Memorial Senior High School mu mpenifo koyi masutisa na mo sei na mo mrante wa atuo ya mo mfoni wa ha ena mo fra na de kọ ya mo posifo no kọ na hwa pe na kyerɛkyerɛfo no yi wo mu nyina ma sa that the same day na mo mo kọ Kotokraba police station o mo kọ na posifo no se da bi sa na ekọ de a inter school competition no munyai sisi na hoso ma suspend eno achi nso mo fra no gyina mna no a omo hwehwe omo nsemu na me wafa ase ya ne den ede Ransford owusu ansan omo de ne kwayere se bia se Nyankopon ya adoma ne ho ato na doctor for omo yi na kakra nkra bibia konkan edema no nti inter schools competition no nya agona so aduro ho nko na akugye tai omo abo me wafa ase akwaka kwa me fiazigbe na momu no okopie mu wo Central Region Cape Coast ho anso akogye ta me wafa ase Ransford owusu ansa omo akohwe no agin iPhone 17 Pro Max afa ne shoes asanso afa ne sika 1400 Ghana cedis ye mofra no me wa ho pa ade am wafa ase fo ne ye no na DJ ko wanim na hwe the new publisher or the nsam bia ba no pai na the new publisher ko akata na nsam o de ba ye no omo kiremu a arrest dog cat meat eaters na akwajeta na Institute of Community Sustainability ye 20 ya kan say ICS empenifo kiremu a kraman nam ene okra nam ene ginam wanam no wonmu kiremu a yade bi wom a betumi aha ni papon no mahunu se Ghana ha nso amanfo anim ye omo de papa jeso manum atoso na nkraman nam yi omo mfa ni agro na se de kuwa kata na kan no ukọ mi page ni so a WhatsApp no so no me de kraman number ko bi to ho nka utumi huma mi anka mani beje pa efe pa na yemfa nkyere yetiefo na no pay efe papa kraman nam no in fact akọ no kuwa kata no behu se kraman no maho mo nam no sensensen ho no mu kiremu a wonu mo de nkrata ekọ akoma osoafo no ene oda oman Ghana ya pomuden anom onimnyamfo kobna minta akano dwaboso ma se bedwani aba waye ni nyina nyame nhyira pa enti uba Facebook no so ye DLFM 106.9 krama nama ya ko ne kama na ya diagu kantem amfate ne ma akono we wo kwaye ada enkurunkuru mo kan se aponche kokko na omode nkrata kwa akoma onimnyamfo kobra minta akano se krama nam ene agina mo nam onfa ohye mfa ntoso na Ghana fo manum atoso wa monte hu jo mode bo light soup ene abekwan ene abenkate kuntu no omunyai na yadewa bi wo mu a eheni papo mudin yipa na mu kire bi say sa ayi nkraman ne aginamo nam no nya de a Ghana fo no hwehwe mu mpo je so bi ahwehwe mu bi amfa ho ye hu na ne ye ku na we sa keke
nti ema nipa pii enam so enyanyanwa bi a ebe he nipa dodo na pomuden eti ombe sre we die omo chewani aban emfa o hyento so asa hwe o manga na pomuden so emfa o hyento se be ya krama nam no yanwe bi okura bo manyim na enkraman ene enyinam ahodo no so omunya omofa ahodim nti Institute of Community Sustainability ICS ena mo de nkrata yi aba bonten ano pay the new publisher Bena headline no ena de abai Samsung OSP proof 25.8 million palm oil diversion scandal intimeke said ye engo kokko a nipa bi enkomo fa koti kwan so akoton e nkwaje hu nsensem no make say oman Ghana OSP me wo fa se kisi ajaben so oko so wobo ode bia betu dwe kire mi se no hu nsensem so watumi approve eye no kure pa se nsensem no etimi ekoso sanso na abisimikela jailed for life intimike say me wo fa se Richard apia wanti asem de okuma ni mofra tu bia hye fridge mi bia hye ne mpaase okwa kwada afiase ne nkwa na nyina na sa aguna so aduru school ni abofra mo kwohwe no prepare no won school competition na se no me wafa se apakakwa me fiazegbe no wo mo echiremu a ne nsensem mu no yame ayadom posifo nsaka ene emranto an mofra no machi 9 sisi an wuyi miensa na mo do mba edikan na isi 6 aka hu to machi mu akoma konkrom mo bo posifo banhwehwem etimi akoso kata feto so ensia ewo de new publisher ene de amaneboyi ede epayem na the Accra Times ede nsamaba Accra Times de aba no was no more inflated contract as Mahama Dalet finance minister to lay value for money office bill in parliament intimeke said the Ghana man penny ede adesere ato oswafo hwe manga ne sikasem so Dr. Kessel Atoba Forsen enim say onfan grata enkoto omanga ne machi bedwene mubu hunammoa sabaya contract ahodo edi mani pebi nyu ma disika bomuto ye betwehwe akire din faso bi ama ye mpese bi besi bio no more inflated contract debi contract ibetumi aye ne kuntuna se na bribe kata so seche se na omaye na ma si one time no manya boka na nimpa bi adidi amen Ghana man peni so mpese bi besi bio sunne akire din don fa krata nko wa wode contract bia ye hunu se o man nya so mfaso wonnim na akoye kata so se kuntuna se ne bia na ye chiwa dimo mbedi wo no anya asem kuma eno se yensema hodo we so pa no pay the Accra Times ko akata no wode hu amanebo ede aba na Alexander Afenyo Kwame na Osahene Marken ya de hia wanom ewe afutu mahye bedwa no kura so na bowura mahye bedwa mu a oyedom kuma no ba no tini na odensem atodwam ewe kura krata edi da wonum so ya Accra Times ne fa toso na no chirimam Afenyo Marken tax government to fulfill promises enti Alexander Afenyo Marken chirimam NDC aban opetumi no ensem okekan ye pa ne bosho de share Ghana for titru ne mebunu ne nyuma ho sensem no kama ye say aban yi bae no ye nhye de hu sa ne ma no nti o mesra ban wo ba yi umi adwuma bia koku akuafo he kata odi ayi wonom ene watwa wonom amelema akuafo yi su sa na mo so de a ene ayampia to sa na bandada na anya de na bandada na mobra na won so ba na de na wo yi de na wo wode magana fo to mo sra ban Ghana mebunu no hu na mane ebini mu tu kwan firi o man mu kwa ma no ne a wo mu wu kwa ni nyina ye nwuma ene ahokyere nti won besra ban omo no ho moden na oni ne bo hye so we manso bi anim eye wa na ahye bo se wo ba wo ma Ghana mebu na nya dwuma ye enti wo di 24 hour economy e de ba 24 hour economy no Alexander Afenyo Marken bi sese e wo hen na mebu na dwuma nye na Ghana mebu no ho to no na mebu ne bre pa kata feto so nan e wo di Accra Times no pay o de amaneboyin e de aba yentos ne yempemu ewo the Chronicle ko akrata no the Chronicle ono so edensem aba na IGP to promote hard working officers who arrested Sami Jamfin's in-laws killers or the who crack crime ranks in Tema and have to be rewarded eti sample te see de police adwuma no wo fa agimi koye bio emu ayedo opani emu ayede emu ayede sna no manam na we the Chronicle ebo amane say me wo fa kuma IGP Christian Tete Yehono katafa tosom yensa ewo the Chronicle mu ebo amane say Ghana posifu a mo bo adwumaden no onya munyanka mode mo kwansi ho ma oman na
Bible akase odwumayeni aketua fata no enti medi di peche maketua bekɔ soro mo bedi di se afilia fa no mo afili treben enti yanka nkyere mo sɛ mo a mo bo aye masami gyamfi papa enipa bia na ase bema mo kɔ bɔ no tuo agye ne nsema japade agye ne kra firi ne nsem no wa masami gyamfi akwayiem enti mo a mo kɔ bo aye no ekyire din obe promote mo otum dibrem musika asem so bekɔ animu eno achi mo nso atema ene ne mpatem ho krono bi ekɔ so amokɔ bo ayekɔpa hontoma no montam tuku enche be promote mo eno achi ahafo ho nso ebeto dwa sɛ eposifo bi obi sika nyesika kuma almost 85,000 Ghana cedis nyesika kuma almost 850 million etofom omu hu hwehwe ni wura de ma no hey eno kura de mpe na Ghana posifo ni bio se dia posifo no se na kura na nya ba wie nti IGP say opese oboa na posifo ni hu ne se adwuma so na omo ye ene adwuma pa omo ye ma oman nani aso na twede amponyankopon so ato omo nka nti obo na baso nti obo mu nyina baso nti mu hwe ani mu enche se mu sa IGP asama promotions a na nya na busuafo ana say party ma na mom eye adwuma den a wono mo bo no ene ohwe ho apromote wono nti yemo yensem IGP eye obedi ne nkwansi ho se wo boa mama na kɔ nanim na odi nokura ese yebo na baso mama baso mbegye blab na nsanya o ana meboa se wo ye adwumaden se no hu sika no mo de bane ade ana se mama mo hwe yemo mo bribe 90,000 na mo anye na se mama mo hwe de a etine sika no ba mo mfa ma o na ka kire mu ntie no ano no IGP aya ade pa ma ya ade pa kronfo miensa foni de da ha na makode na ka ho nya agro kra na the source ediaba na mu kire ma IGP investigates journalists over MIIF CEO petition entikata feto so emiensa ewo the source ebo amane say said the edika no ye ma Justina Nelson ono ye chief executive officer edema Minerals Income Investment Fund MIIF make say no me wafa se ono yesamufo pani editor edema Asase Radio 99.5 FM Rubber Force sorry omu chiri mi se wagu ne ho fi enti ya ma me den krata akwadan CID enti IGP ese obehwehwem ne wahu se de ye ho nsem te se koba se nukure nim a okopa che no ne be kira no de ache no se ese se mu twa ne damage nso a ohu na mu twa ne kakra mu twa ne ton kakra na waprapre chiri ene ho sensem so aba betodwa na Sky Train case na mu chiri mi se AG and second witness abandoned court sitting. And me say the Sky Train and who case won sensem sikedi o musu sa akwaso na ade no omo kire me say case no attorney general omo kotna so okotwa kirabasa ekire din wa ma afin so danzufo mienu so omo ama certain nti e ba sa na asem ni di no enya de na ebetumi akwaso ho sensem na aban sanso na atofo snobs ex gratia payment course ene DCE fo binom ne adade mo besom o mani mpanifo do mo besom ne kirem se o musika bia mpanifo aye ne wo man ga na amamra nim se ne obi besom ne wo kwa kwankwaja sika aye so osofo bi akwasom asafona na bia mfie na mfie nso mfie nwotwe ye so osofo ye yiwa ko ba bifufro o muse ne ye kwa ye wo dan send off enya sa no mo ye no penin se ye wo send off ena wo ban so ye wo welcome service send off service no welcome service entiwe na mu kirem se wo mo send off no es gracia Ghana fo sika matete aboa no apafo sika maboa no no mfa ma wo nkodi a ontwa yo enti omadwa omo se finance minister wasnobo won enti omadwa pa adenti na eduru mo so magye ahye motom kufu na eduru bi so na mfa ma nkodi a monte ase enti asem no matwe abepem sa mire no ekire din wi mfiri mu maaye no pe no ko wakrate edin da so the source ede ho amane body aba omadwa pa na make say Ghana adusuafo a wono matwere nsonhwe wasi nsonhwe bi ana mu kirem say poor wasi results stakeholders call for reforms katafeto so enan ewo the source mu ebo amane se wo hwe oman Ghana ya mofra motwere eye West African Examination Council for nsonhwe ni wasi nsonhwe na mu kirem a omomodembo no enye o eye kon kra na mo bisa se ede apotepa na ekoso ede adea ede na ekoso yi aye mo frɛ kyerɛ sɛ omo kwatwere nsonhwe a wo mu hunu so akyerɛkyerɛfo no na nkyerɛ de ye
ana ye curriculum no enhyehyɛ a ye de to ho e de kyerɛ de na enye ana mofra na nkasa na mpa adesua eye hwan ha sɛ de a enti panifo ntena se no omunya reform so omunya nhyehyɛ foforo na mmoa sɛ bɛyɛ ye mofra no omumɔdemmɔ no bɛkɔ nkane na mpani se sɛbe enkokura ne mrewa eto fonfon a ayɛ na ɛkɔhyɛ mebu no dim ɔman mu mpanimfo ɔman kitakita dibra hodo no mu ko na mebu na aka ɔmo bae ɔmo abɛdina ɔman ga nanim abɛbo ɔman kankɔ ne daache no enti ani ɛna ɔmo kɔtwerɛ exam sa ɔmo kɔtwa akokɔte hwehwe no ɛna Ghana wɔ daache pa anɔpa yi the source ko akrata no ɛte ho nsɛnsɛm ɛde aba abɛto edwa the metro lines ɛde nsɛm ɛde aba the metro lines ɛkyerɛ mu a anɔpa yi wasi same God, different outcomes. Christian Council criticizes mixed prophecies post MPP primary. Enti mika say die Christian Council for mpanifu adwawo. Omubua fu keke. Ewe the metro lens kwa kata nanim. Sima ka kire se ndo mo kokosra Dr. Alhaji Mahmud Bawumia. Eno mu kire mu a. Ade nti ena Nyankopɔn ba ko pɛ. Muntie ne yo, twede ampo Nyankopɔn oyɛ one ba ko pɛ. Ena enkwamhye no so de eye bebre ade ntira omo kiremu a ananu MPP amanyekuo no kɔto aba wonom primaries omo kɔto aba ekoyi franka tuni obakotu franka amanyekuo ndim yakopɔn ya adom a emfem pem ye nadu no nwɔtwe akɔpre o mampani di bre no na we ya beka oh Kennedy akompre ko ohina Japan aka ne asen center ma se bedwani yakopɔn yi a kyerɛ me sa aba ne de ebutu adane o wa na bedi nkunim na obi nso aba Dr. Alhaji Mahmud Bawumia abato no Nyankopɔn aka sɛ ye wa na bedi nkunim ebi kura beka ye mogye behwiagu abato no enye mogya ketoa enipa begugu ye bekum nipa ne bedwane ewa abato na se eno kinsia kranse mpanifo bisa sɛ ede ba adea ede nya Nyankopɔn ba akopɛ enkomhye bibiri saa de a mu ye egu esom no ho fi dodo munyae kura Nyankopɔn ba akopɛ enkomhye pi Bible yisu aka said the obehye nkom o metwede ya mpon Nyankopɔn mu din mu na nkom hye na mamu no mummu ni sɛ nipa no kohwini pa ɔyɛ ɔtorofo ɛyɛ kom na de no nkom hye no ɔhye wɔn wankasa nafu enya metwede ya mpon Nyankopɔn na maka enti mu amokɔhye asa nkom na mamu no sesee no muhu ho sɛn enti wa wohwɛ w'anim a wɔtebea no wa hye asa nkom na mamu no enti wankasa w'anim te sɛn sesee wɔso mu nyina anim atwa wɔ no mtitifie umatwa wo munyai sa mo sensationalism dodo umadwa sofu bia per fans na sofu nso de nka wo de fans de nka de ena sofu dodo na akoda ne celebrities almost ne se omuyi movie ekasen mu gu osom na nimu ase Jesus Christ by way wa meye fans na esuafo ameje fans Ghana sofu de oba opese wiase ni panyina akwehia no ne ye pagya ni si akonkon ne ye pagya no bo no ose ekasen enti omadwa se saa nkomhye na mo hyehye na emamu no mugu akrisosum na nimu ase enti munyae na muhu ohu pa eno eye the metro lens ko akrata na de ensem yi ede aba na yemfa ko akrata edin ada so ede new crusading guide na yemfa ntwato the new crusading guide e kiremu am defeat for Kennedy a Japan court of appeal reject delay Tatis awards 10,000 cost to Kwesi Twum. Unim Kwesi Twum. Me wa fasi Kwesi Twum ono nda multimedia group. Ne dia. Ene Adum TV, Adum FM, Joy FM, Hit FM, Inshira, jese ni nyina ne dia. Na omu kirema Kennedy akompre ko ohina Japan. Aka ne Asen Central March bedwane okaka nsem bi egu ne hu fi se poto na asem no wo court achepa na nansem mu akanya asem no mu biewa anya asem kuma na katafa toso miensa enkro ne du ana Kennedy akompre ko ohina Japan ode ne sa sum na no wo kire mi se maboka gu na omu kire ma sese ne sa de asem na akoye no nanka oye ne ho lakadase ka senka onko body latest nanso amfa cost ne chese da bi omofa na wa ma no 10,000 cost ontuama Kwesi Twum ntua se ska no eno achi no asam ne de opompo wa betena so mo ahwe na asem nim
into onye krado se asem bia wodo ano beka no ese onya nyina so dis oni nyina so oduru court ho no ma toa eno abesi ne trudu into oni yensema hodo a the new crusading guide no pay ode abatudwa Samson Abisim killer goes into the cooler for life. Hey, I would add in cooler. Unim cooler. Enti krata feto su du na me wafa se apia Richard ana kan you see akan edema Okumapem FC. Okumapem de munya ne kotoko preko e. Na senso se sero masapa. Omo chire mu a okwa akwada afiase ne nkwa na nyina so okukum emofra makomakom yenu ane ho sensem aba betudwa sanso na eye koko cracks in eye distress over government price cut enti kokue on toto koku o mangane no makwakoye o ye kira o madwa o ma friends ntwefo nhie mu a o mubuafu pa o madwa keke a o maye de dini ade asempelifo nka bi e ma wonom na de yekoso ne mu o ya pam enti anopeku akata mboso no yemfa ensi na awoda ba kwemienu bi aba na mente emfamfiri ehonom na sini aboa me na awoda didi so bi mfa me ngofa asefoi awoda edikan no ekode ma me ngofa ase ba ama ando ene eye birthday so me ngofa ase ama ando happy birthday enko emfama twede emponyankopon ede afe ba ko ede aka amfe ho a o manhira ade pa bi e wasase we so no yankopon ma ebi emra onsra ban mu enti mo fa ase a wudin ede ama ando yankopon nye okese se de ode ne nsa eto Israel maso na ode mkotwa pokoko wo mra mo nanka heso yankopon nye osa no ma adepa ne mpa bia bono kokko mu no ontie usufre so happy birthday once again go to you ama ando wono ene wa woda yankopon hye na nye okese pa we efri Atakofi Lawrence no se amfa awoda sunku we yemfa emam na ne kwakura mu ekode ma me wafa se ne dinde otu ahene echampon ono wa sante bekwai na ne sister ne dinde Monica eye esutin ono so bekwai na okiremu enne eye ono na de nyina otu ahene echampon nyame nhira opi ene wa woda yankopon hye na wa woda no onye ne soronko enkwa tenten ene wonyini kire ne sika ene ye bompas yankopon emfa ono mama woda we no enye soronko kura otu ahene echampon a wo sante bekwai we efre wo sister unua ba Monica Austin ono so bekwai no se yemfa woda soronko we no yemfa emount so senior yemfa woda no emfancy right kadwa no pay me das papa so di ko wakrata emoboso na breti for deal 106.9 19 minutes after 8 quick commercial break here ba ye beto adwumadi no so twen ye besisi a Minia femme waso ene wo mre kakra na menka DLFM Plaza Hotels wasem tia one trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are uni how because DLFM Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa metre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe be bia se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a memma and a man to Mrs. Wantrini. A modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe shake you amoniaje. Itegusa. Oh, DLFM Event Center. DLFM Plaza Hotels. The Dime Papa. Independent dear buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wasum dia. Ya bia ya punama. Afe ya 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wabusia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM Website www.DLFM DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort.
Freedom is here. Ghana, let's jubilate this independence. Lumba brings you the Independence Weekend vibe. 3 days back-to-back showdown from Friday 6th March to Sunday the 8th of March 2026. 6th March is a throwback jam. We take you back to the Y2K edition. Old school hits, classic jams, and non-stop vibes. With all the dope DJs on the decks, DJ Alien, DJ La Posta, DJ Bredash, DJ Vibes, and DJ Trillion. And your hype MCs are heavy and Her Excellency. Time is 7 p.m. sharp. Now on Saturday the 7th of March is when you feel the rhythm of Ghana with a hip live band session. Come and enjoy live play of all the hottest hits from the 2000s up till date with the Chrome Band. Sunday the 8th of March is the Independence Shrinkwan Special at 10 a.m. where we're going to be enjoying all the local delicacies, and at 6 p.m. the showdown continues with the Bog and Western hip life music. Remember that there's a food bazaar that will be available all 3 nights. Official media partner DL 106.9. This year's Independence is all about good music, good food, and good location. Chrome Pub is the place where all the vibe lives. Mema etiefo nyina akwaba ba Amuzu Herbal Clinic na midiedrobia ba yefre no Amuzu P Herbal Mixture eyedura ebua ima eni mema nyina na oba pampa no ohye efi na seba no obehia Amuzu P Herbal Mixture oba insio basa egu no ono so behia Amuzu P Herbal Mixture oba bi a otiemie na se ne hene pa di ono so insawansawa agi na kosokuma boso ono so behia Amuzu P Herbal Mixture oba otiemia ne junso no pampan pa no ohye edi akireba ono so behia Amuzu P Herbal Mixture minka se junso bia ensensuo ba se ojunso na se ne kala no eni e darkish more yellowish na pampan no ohye omu a ekire me se ekikaye eya ba junso no mu enti pa Amuzu P nenu mu e die na chika sei anase hunam ne ya ono so nko pa Amuzu P nonom be man so a otiemia odwon so mu papa ye ono so behia Amuzu P Herbal Mixture be mebu ha odwon so wie na bi akam wo behia Amuzu P Herbal Mixture dwon so ade dwon so a oti de kakra se ugu nsuo na se ya nko a na oti a uhia Amuzu P Herbal Mixture ensese be ma dwon so na moja di akireba enti be ma dwon so na dwon so moja di akire no ko pa Amuzu P no mu na sa ni na mfiri ho be ma na dwon so e bon kan uhia Amuzu P Herbal Mixture obi se doc eya na nsuo totoro efri be ma no ba se bi chim kakra na abegu ano white uhia Amuzu P Herbal Mixture insawa agi be ma na aboso uhia Amuzu P Herbal Mixture se ba se ohwe aba no emu ya uhia Amuzu P Herbal Mixture obi se doctor emehwa no ahono mesrew enye hwe ahono nyina na yankwe baba so muati mo hwe ahono enti be ma ne hwe ahono onko pa Amuzu P no nyina twetwe nko obi se doctor medware wi a na me hu nyina ya me hene ase ahwi apia gu me so be ma wo sa ha nyina no obehia Amuzu P Herbal Mixture doctor Amuzu we midunso wi a na se junso ni bi tamayase the same Amuzu P no ene ese edi se adwuma no wo pedoduo na atudi a e wo herbal shop biara mo e wo pharmacy drugstore any herbal shop biara bi wo ho se doduo pa na opetudi a no abayaso ye na otafo nhia so Amuzu Junction be Moro Market no tafo nhia so Amuzu Junction be Moro Market so Kumasi a no akodani herbal Mr Herbal Pedan ko mu 2 bi sentombi Accra mu ko kanshi draglem mu bi sana na buwache Kingswalk Repash na Tinatet opa Amuzu P se mi se bia fra me na 0247 776743 0247 77 67 43 Amuzu P Herbal Mixture Mauji Hiochalo. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines,
Current affairs, Monday to Friday, from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Obia. I surrender. No, yeah, me shabby do. Sweet surrender. Oh, idea, I wanna be your baby. I wanna be your baby. I wanna. I love you, 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 baby. Baby, I do. Your time, me TV do. I surrender. No, yeah, me shabby do. Sweet surrender. Oh, idea, I wanna be your baby. I wanna be your baby. I wanna. DLFM 106.9. Me shabby do. Oh, me deep do. Baby, I love you. Okay, me TV do. Me shabby do. Oh, me deep do. Baby, I love you. And all day. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Enquires, Zambia.
106.9. Yambo, Kasama Minani is a toffee, and no more. Tachimami Nani is a good talk, Nizama. Miro, Amido, Anamasiko, also be more. But your mother lose your dead. Under the church, one and yes, it should be a Gumagima. I'm a mitri, my Obia by you into your circles, and me, I'm a madonna. I'm a give me a photo, boy. No more past and chanty, unchanty big time, big time. Send me one more done, and send me big time, big time. In Crawford, and Robina, Zambia. One rupee, be a mama dear. We don't Menya, 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 Menya. And Crawford, and Robina. I go first out there, Robina, the Ayamia. Jump on it. One rupee, be a mama dear. DLFM 106.9, Yanni Krumpa, be a Kabumpa. DLFM 106.9. And the Krumpa, be a K and to my boom say. And it's 3 days back to back event. From the 6th of March to the 8th of March. Now, they want no I throwback jam. Ranafi and Jamaica crowd. Throwback jam. Y2K edition. DJs Hitman, Alien Production, La Posta, Trillions, DJ Vibes, DJ Foster. MCC Heavy Big City got two so. I feel a number for Suya. Second day, a hip live experience, live man the power. Our Krumpa. Strictly Ghanaian hip live music. I have a third day, you know. Independence Enquiries special. Boga Highlife with DJ Ziggy B. I have a DJ Mario. Bazaar Bekoso. And my ancient water from the 6th of March to the 8th of March. Brought to you by Soundmasters. I have a Voyager Hotel. What's my community? It's all baby Papa Danadia. I know the Voyager Hotel. Furniture Hall. Independence Weekend vibe. I'll be the brutal. Shraba Kwajo Samibia and pay what's not a question. I've come over on the Yendi Sound Komono and then Anapay. Johnny live on Facebook, DLFM. Jumadi editing at the Anidaso Wɔhɔ Obia, Obaswa. No, I share link no Mafufrobin so to me. I should be and then Anapay live on Facebook, live on YouTube. Now on TikTok, I am Mr. Hitman official on TikTok. Obanso Swa. No, I join Jumadi live. Now also share link no Mafufrobin so to me. I should be. Got you matching? Meji so senior. Bibia boko there. Yeah, yamia do bibia boko. Ana pay yendi nkomo. Yeah. And nkomo wo papa papa. Kwade ana nkomo me pese ye die no. E ya die a eho hia papa papa. And ya die a ye tu ho anamo a ebeboa. Now Ghana ye health system. So obi be yare obekọ hospital. Na facility obekọ no. Ya beka sempani ho. Ntie ntumi hwe no. E ba ne sa na kwakoya die a e ha adwene papa papa. And I know say mokasi bomu no di akasi bo mudi hu nkomo etu hu anamo kodwa na pay ye ni san komo yi Black Obra na ye nche na tiefo muti anopai na ensema de atudwani ade ba ko ehu hia pa mensha sese oman bia betumpon na oman no ebekodanem empuntu ma aye na gina enipa apomuden so efise nipa ni ahoden a yentumi nkoye nnwuma so enkwanye adwuma ema oman no enya to emfiri ye nchen na onfa nkyekere oman no oman no nkɔ nanim ewo mpuntum nti oman bia opese wotumpon na ɔkɔ nanim ewo mpuntum mu no oman no emfa adehye no apomuden emfa ni agrokra na ekami akoye se oman bia menum ye no firi mu no ye Ghana man no edu ba bia na niama ketenketi bia esenkeboa na enipa sitinem ekonkane na empanifo efa so enye sika de bo man ho bra no aya na edu ba bia na akwakoye boachi biden na yenyina yenim se oman Ghana ukọ mantema kesi ahodo enkuro nketewa na dentemu yen district municipalities ahodo mu ene nkuro nketewa mu a edu ba bia yara sabia eni miamia bi na wo mayimu obetumi akọ
a whole district bi mu abra kobran ya sabia be hu no ho no e be ya asefem de amount obeko be bia doctor for kra de omuti beto no aya ne bi ni ho right be bia nurse se beda e bi ni ho na de di twam kra a emu ya eye empa ayarefo no e ba mu beda so e bi ni ho no ye nyina ye nim se ye wanyade wa hodo a e kanipa ene e bia de se de yete obi wo ho no ma obetumi akwayare sabia ne ebia no ono ankasa na ekọ for the medical check-up okwa na se ne yade ne nyade bia no ode na doctor for ne hye na omohwe ne wiom beka so onsan ko fie obi so ho ane de twere kwankron no kura kan ye wose yade bi a oka ho asem bible mi etwere yade no epilepsy no okasa ade we die age akwankyene ne mpaebo enti obi ho ane yade no age se a doctor for de ne to mpa so no munya bre ehwe no kakra de ne to ho ehwe ne kopem na bi ansa ti sa nipa no at all cost eso odaden empa so na ya sabia kakra ye wo no dodo na enimpa already na nkasa no yen health facilities na nkasa no iswa ya sabia hodo na nkasa no iswa na kakra na ye wo no so no empa enipa na beda so no okwa onya baabi ni wata obekọ ayesabi wona obekọ akọba no obekọ no bra akọba nsuo to a enwunu eliki nsuo to a na obi de bucket esi ho se be ya enwu no so na enipa a wayade na oda mpa so na nsuo to na esan nwunu gu no so na kire se yabo na bre ni so na obi yade na obekọ ayesabi ayese onya baabi na enti yema ne nsan hwe enrada osofo beje che no hwe o manga na pom ni so ya mami onu nyamfo grace ayensu dankwa ende ma no kasa we ma hye bedwam ena wo kire mu a owura bia ne din de Charles emisa owura yi adwuma o ye engineer a wo ye adwuma ewo Promesido Ghana Limited na shenkani mi ko bono the car bono o kwa menkoma circle overpass na honom on the 6th February 2026 year mu nkwanhia wisi senkani na nyina na odwane koye chamai wombo modern ema ambulance ba no modern tu mu omode ni di kan ko police hospital omo se mpani ho beda so omo sa da ne ko Greater Accra Regional Hospital ayi trinity ya kan se rage e won so ekire din omo se emergency ho no mpani ho Kwelebu Teaching Hospital e won so ekoduru ho a ekire din o manya mpa ama no enti owura no afrim wawuwa ya media openi yenim se o man Ghana ye kan yale sabia kesia eso pa the biggest hospital Ghana ye woni ye hifa Kwelebu Teaching Hospital anamebwa the whole Ghana ye biggest yale sabia so pa wo manyim Kwelebu Teaching Hospital energy Konfanochi second na waba rage Wako 37 ni ade a enti yemfa ne say the first hospital is so Ghana ha nyina no ye kwa ni ye nya baabi a putupuru emergency unity ho no ye nya mpa ma okobrane ya naso rage setosom yensa e wonso ye nya police hospital eno so ye nya mpa ma okobrane ya naso ema enu nti omo san return no wawu na openi engineer ene wanya mpa na so yi na wa wodo ayi aburufuo ewo mentukwa ubenya mpa da so de wotenkran de otiementiemi yo de otenkran the whole Ghana yani capital ya hinkuro ewo manyimu ne nkran ha DLFM ya sabia so pa wo manmu nyina ne Kwelebu ehwa ne yewo ye nya mpa na so ho na wo ayi fabode betom twaku benya mpa da so ebeyeye enti ekire yense ye wakwantuo bi da yanim a sese yetu pa ne mu aya chame mu aya o emu aya na de anti akoba ne se ne nyina ne se ye mpani fo omoda o man na no wo hu se ejeta omo hwe omo hu yade wa ha so omo ho dodo ma omo nso omo ho yade wa ha mpani se jobofo ni mi se obewi ado watira nko be hu ye you see ye mpani mfei obi ba ya ne mu odin a ode ne be ko
na yere yade me mu odin a ode no beko ono wankasa nso edudie mu odin a onna kurom a onna ha nwu just ask yourself how many of our leaders and what is omo yare omo daga na hire sabia one beko and ye wade be can say leadership by example yes se wo ye pani a ye nhweso na obi a wo ye wudi pani a wudi yani mu no ye no na ma ye ka yenim sa homache kwan de hasuo wom obi a wotakwa afuo mu pen no wokɔ ekwan a ebi afuo mu kwan ne ho no afu a wo na manopa na boso nti wo beti ahasuo pani na ese wudi anim na wote ahasuo no maye no wo no wakodi akire ɛna mafo ne te ahasuo no na muwu ano abɛfam kɔ ye mpani mfo no ama yate ase sɛ wo mo no they are not at their various position to serve omo ba so mbepom sika na makom baby entimi aya me mpese o mete se be besom sa wes na mete a mete na ya me yasa mete na me hu aya me ya so beka se mba bedu ma mpani ba besom mo me ba be ye minister mbesom mo me be ye MP mbesom mo me ba be ye DC mbesom mo me ba be ye government appointee o mbesom yen yenti ase omo ba so medu omo pa be pom sika obi a maso besom bia enkomo nya yesa ada obi a wo besom no ba bia ye didie no ni di hobi say aduane a ye no empani se sabe enam a ye we ne yemfa ye senye den enche ye fa senche enti wo fi say arasabia ho no nka hoya ade ntina mo yade amokui chamai di otie mi ntem yo se yempani fo no person mo kire ye se omo ya kanifu ampa ade ntina mo yade a omo nkwa arasabia okuruma na mo tu kwan kwa mo no ne kwaso mo yade no. Meaning said there's a big question mark. I'm telling you. That health system. Ahanye. Omo nim se ahanye. Na omo nya omo adwi so mbe ni yie. Omo kwa onim sika twitwiri di omo kwa se ne wo ho. Onim sika mpanifo no kwa omo kotuatua. E wo ho. A se sika yin ka omo tua wa hanom a ka ebenya sika. E di aboa ya la ya sabia hodo wo manyim. Ba mpanifo no be fa plane etufa. Sika twitwiri die akwahye Ghana sika. Na omo asaba. Se sika we ya won ba fa wiemu hyanya kɔ akwa se sika no anka mo de to akade no e de boa ye ne ayede a enke be ye wo manyim magana ni the ordinary Ghanaian no so kaja ne ho to no owura yi enye bibia na ekun no empa wanya na sunti okwayare sabia ma akom yensa ni nyina so ya kese ye wo manyim in Accra region I mean one of our biggest hospitals no mo ko ye no empa ni ho ni nyina empa ni ho ba ko bana pa ba ko ye se nko a check ma me hwade empa na yare for daso no ba ko ayesen nko a enti yempanifo pese o ya sabe na kasa kura yesen wo Ghana ha wo de yemfa ampa hodo e ya ban na kasa dia e won kran ene o man Ghana nyina na kura de do kura yesen ha na hospital ba ko mpo empa do yesen kura na efa enti mpanifo pese o mo kire yese empa yare for be daso no yentimi ntoi empa nso ya daso a enye free ana ya daso kwa okay so could you pay my checks this year no a modern hospital bed yare for bed so no it costs 3,800 Ghana cedis Ghana system a modern one no ano cry papa no the ultra modern one pa come yampa ya that's way ultra modern one that's way normal one nti ba kobna 3,800 yenya anto tom pants sia ya sabia next grass na magina yesen chamai grass na magina yesen yempani fo ni bosu market tua ene allowance se wotu kwan a wagye pediem ebi kura tare a wo hye kura de atu kwan akọ meeting yetua course offices ahodo na akọhwe course ahodo obeye for a whole month yetua ma no asoman ni nsuo yetua na aduane obedi oman ne fa ho ka yekwase sane fridge mu niama na watwe mienu na watwe miensa bosum bia ya sanfa driver ma no ya sanfa maid ma na wasan hwefie ho ani nyina oman sika na di tua sa sika we nyina o kwa na yesa gya okwan akire din peche se kutu se bam na okọ na ye pempa ma yalefo adaso a ebi ni ho Ghana fo ewu the mesere mpenifo ne se wo hu omo ya de ma ne ya yadodo o manim aya asansa no munya aka mo meka nkire so mba besom omo nka nkire ye se wo mba bedi pa nti omo ba wa bagina tunu wagina tum no munya se we are come to 7 they am pese metibie
efiri kwame nkroma abre so kwame nkroma twa mu aba nyina yi mehu obi a wayɛ na adwen so obesom Ghana obi aba obeye ne de ne obedi ne de no kɔ ɔman a yenni agenda national plan is ha na yefa enti we ba na obeye de no kɔ we ba na obeye de no kɔ we ba na obeye de no kɔ na ɔman ne da ho ehuna mane ya gwa kwantu otupa enti me de ye besere mpanimfo no so mpese Ghana mebu no tumi nya hoden ya adwuma ne yesika sem kɔ ye ekɔ nanim na ɔman ne nya to gyegye de a sɛ me yade da efie a me nya adwuma enti busum de a me nya ketua for that matter aba ne nya to mfiri me nkyɛn to ɔman ne bɛbɔka na ɔman bia so a na pomuden ne manfo pomuden ɛda asan mu no productivity ne ye low because nipa no ne ho dodo na oside na ɔkɔyɛ adwuma na aba na nya no so mfaso enti me de enka yebetuma nhyehyɛ bia wɔ ho ɛbɛboa ankomofo ɔhyɛ bi nto wɔ sɛ ɔman na yɛ tim ma pani bia entu kwankwa ma no nkɔsa ne ho yade ɛyɛ hwɛ ade si betuma nya national policy bi sɛ Ghana ha woyɛ pani a wo soma wo yade a woyɛ hwan sa ho yade wɔ kuruma chamai woyɛ hwan po wo yade a sa ho yade wɔ ha yɛnyɛ nto wɔ ne yɛ hwɛ ade yes samra na ɔmbɛyɛ health system I'm telling you because when so yare a oh pani yɛnyɛ national policy no mo nyintom wo yade a sa wo so be kwade a na yɛ wa wo sika o man ne fa 10 pesos grand sponsor na mo so man Ghana sika de wo yade a tena ha bi aduane a yɛdi ne di bi ne nyina nyɛ ntram sɛ nyina yɛ nyina bɛwu a ne nyim sɛ yɛ nyina ne yɛ den yɛ brɛ na obi mfili mfam ma obi huna mane me a me yɛ adwuma ne manya sika na edi bia ma wo wadi no wo yɛ yasene me wo ze mu aya pa wo hwɛ Ghana fo adwuma yɛ kakra bodwa ma yi kɔ dwa so nketenkete ne atete aboa no ne yɛ se wo kwada no me a me yɛ adwuma no ma anya yi me brɛ baabi a me de meti beto ɛyɛ den baabi a me yare mpo a maka kwada yɛ den na wo a wote air condition ya sa ma wo ka a ɔman sika ne yɛ de hwɛ wo wadi dia me mpɛkyɛ Ghana nakopon teso na no wura ho na there is another topic e beka ho asem enti me pese meka ne bebre me pese me wedi in akɔhɔ kra enti mesere omonye national policy nto na yɛ mpanimfo bia wo som Ghana no yade a ɔnhwɛ ne ho yade wa ha ne yɛ hwɛ sɛ mpa no mbeto anaso omonto right kɔdo me da se papa Kofi fa mic na 30 mama 2 minutes na fe brem esan ye brenti ye matie fo so embrem me pese tie fo brem di 2 minutes grados me bo ano tofa about tofa mama Hitman a country with no bird syndrome has failed no krena me catch a country with no bird syndrome has failed as a country kro yeti kroma tese ye hospitals ye nipa ba hospital aje se nipa na ye pamono ko baby fufuro na okosa no ho yare adenti a empeni ho there is no space has failed minim nyenti a ewo se yetena kuro a bibi sen ekoso na empenifo ti kuro ma omo mfo ma na o ma tu kwan which I met me kura bodin dabi membodin Hitman was ma membodin ayo mate ebi mu free empenifo ni bi free kuro ma se koso omo yare and it's really sad. And no bird syndrome started yende. The last time Mr. Happiness bekan asembi. I was say or 37 I am penny. That was the year 2012. I am penny. And up to now we are still battling with something like this. Then me nyenti a o man no e was say obi bebu man obeka say yen fire how man no obe solve how man. No. Mba ye campaign na obi etimi kan ye ne de obi aka ne ye ne de asenia oba be bu oman ni ye am oman no ho aton but the moment ye beto abana am oman betena then eno ano no okay me nya mesre aban ne say agenda 111 na past government ne start ye no onto aso right cause onto aso cause e beti sari we so okay Mate Kofi me da se papa ebra kai be me fama tiefo na fe won so brem anape nkoma ayedie no won so wabem na wode wadwenkyerɛ e dia ba 0593406565 0534050199 wofra na fe won so wode wadwenkyerɛ e dia ba good morning prophet and satete thank you Satyaj me de yes na me
Itetem sia kontra. Enye wonia. Wona ko nyampa ma o. Ti enga ba to a ohu. Wa ko hot to 3 ni na onyampa. Wo to so bumpo e. So won. Se ma ka se bi chaw. Wo breaking. O so to bomb wo. Se US. Why you Obia di? Obia bo se ya to a president. Nti wo bra obre. O se US won di nyamedi. O se obabru mu se. O Christian now. Mo now. O so mu so. Mate, me that say. Good morning. What too bad? 0593406565 0534050199 and paying come on you no so for adventure Efabra. Good morning. Arrive and sana pay what pom to say. As I no pay what to kakra. Na opening sasemu in den is you. Me kai say papa bia no wa born bra. Won't cry. The same thing told. I'm say Drew baby and penning for need to cry near the one fund that canaba. Modia Muyariana Mu to cry. Now, Muya hospital near in ye. One will buy no man here. Mira Hitman. Say could to Canton National Airport, yes, he said. Miss Rowby Bray, yet young Triatica, and ye papers are not. The first time I will buy a crash sports stadium. Now you're on Hinijan. Nana Anidaso. What's the time? Mobile investors 3 and this one said no and no yes kana mutua and no says kana mo de kotom pa enye mo ye campaign mo anu de mobile no man hu hia me ra say auto lighter ya na ya because of mpa onipa wu omanya ye timo obi wu enfobia obi wu Ghana I say enfobia common and plenty Arrive as Yankopon and Council one pay. Good morning. Good morning, Hitman. What by a Jiwamagi? Abudino, Antonometry. Tricura, I'm not paid the Mabojuma. When you must say, and pass some way out in 1977, we call walk a libu and penny homeda from. First time no, ya the penny home penny will be seen ne. Namusuo no. Na yare na call government hospital sempa ye benya bia ma unya madam fo ba ko yare ye de ni chinsa ye nyampa edru time ye de ne call private hospital no ayi nyame dia adenti na ese basa omman a ye timu a ye nwi nipa na e wo man ni mu no na mo mpani bi yare dia ye ma ne so kwama no ne eso onkoje ayare hwe na mo mutima mufuo na Moji ye tas etiti ye mo yure mu a ye di ye dwumaden a ye di tua moka no mo nwe ye ho me se nyame te so wo hwe wo bia o na wo bia bebu ne contact anu a ye se ye de bo besia nya no ne ye di tua Ghana fo e kwan a won fa so to aba eni mu se won de ma na krisoro beto me ye di no ona enho ne sa na nyame wo ho or say yena on provide mpane bi me call US madam fu bi or mpane ade machine a incubator and also me medi hu dwuma na o pese o de ba woni me say on say oba o de agu ship mo ba no a watua container fee no obesa be ye duty enti wan fa ba ene ma na ka mu US anko beti me de aba be che no o me ye duty what be that who provide nema yes na ye duty ene ye ne wo man Ghana mpanifo na di aboro papa mo ni nyame nya dwuma anti magi Yankopon enka won so ho pay. Good morning. Yeah, good morning, sir. Me ba cho fa ya tesi na pay ubre ni yankoi. Yeah, me ma atras me mamu ibitia mu nyina. Ya jo so. Mpa de ne kra de makwa echi dodo. Monko na ya monko hwe nkunwa ayarefo no ba wo traso. Nkunwa kra kwa wo nya bi no atraso na ujira ho. Ora monko na monko hwe. And my second issue come at Tama station, long station ho. Masa eto mi du ba be faka. We say uba ku time or year the bibia oba be transika ni ho. She say wo nyina dan container. Inti million non ko hwe na ekoso wo Tama station. Medamasi. Right, Mate Medasa papa. Good morning. Hello. Good morning. Hello, good morning.
Kasua. Eja do mami nti wa no pay. Acho bisa say ampanifo na ya mo appointment si won hwehwe. Adwuma so office nkwa na omtsa na say am ko check. Hospital say bed wo ha na bed ni wo. So one nipa yare na from Kodia, ubenya bed amaban. But you unba fu Kodia, one ma on bed. I na say basa. Koko sika wo mutu. O mai the what to 10 million. And so sika this guy on the papa. Ama ya ho chire sa. Abago for aba. Ayi ni say abago for aba ye anka ye hu betoya ma niam akoso ye. E so the basa jama ye de ojem pan ye ya adi sa sabon sam jam ni da. Ayi na amani basa. Okay, right. Ejado yada say. Good morning. I'm on the German Biaboko. Nana yao. German. Madi ejina maminti wa no pay. German say wona mo bekay. Wala mo mo mlaje hospital no radio on. General hospital haya. Tama general hospital no mo mla radio. Move for mo chwa ba come to 2 oba have come to 2. Da. Mi sister ko also no anyimo okotwa scan. Ni se na nya 7 months na machine say afa na nya 2 months. Ni se na nya 7 months no. Machine come to 2 oba afa say ni se na nya 2 months. We di biaka. Chairman, na be hwem pa ma for that so a. Chairman. Asa say we be moto am. Wo 10 o'clock be to form. Na am bi say chairman say e bo hye na mo ba na mo hye. Mo so la mo say ebu no wa ko hye bo. Ana we ni suntu match na kotum. Na Ghana benefo de tanke kan ka mo nya mo ko jelu. Chairman. E bo hye na benefo ya hye o ma wi. Se ka obi hye bo na oni ni so ne nke ya chi na. Ka Ghana benefo de se ka chi o mu na. Se ma ko chi ebu no wa. Mo so ye be chi mo. Ti mo nya prepare. Right. Nana ya me da say. Good morning. Good morning, sir. Gideon very much, Santi. Oh, who? And the question say, Kayedi, you may be sure being sir. I am sure, and who say, Obetin ya and son of Diamana. We, as a son of share, or mine, I am singing now, son, or yesterday demonstration, ATM. You man so betting, I so it means you so and so ning. Maybe we go acquaintance or ning. At the say, so and I wonder at the end, it is here. Oh, Unimana. She saw my womb. You say you need a quabrichira or favorite above no class in the end of the Abanacados and Dodo. As I say, you so a shackle. And pa, as you say, a boy, and pa, and yet, dear, a dear, the yampa. It is turning in our quiet yampa. Emma school for grant, and Emma school for transcription. And any new. Ama anyone I need to know money any year no. Did you mean that? Yes, I say a new and command Quebec. Okay, Gideon made us say. Good morning. Good morning, DJ Hitman. The batch of say. The Patonia Benny menu, yeah, and I'm a bread. You anima, Bremwe. Oh, if I could you can send me, and I make a say. Yempanyim for no crash, or Mukwaya Sabia, or near Tom Pama or moi. Doctors didn't ask upon by any private. Me kindly be me call hospital. Am I any private into our work cannon? Uquania the Honamount. Oh my Ghana, a bro will do. Nipa bonning so much a ye mad do. A mama yan sister, na ye be call your name. Nipa wa, say a you fro, say ye de you. And power ho cry as in penny ho. No must say, not them market a cheese say. No, Yakupon and who am about no such a margin. Mate. Me and penny for some yaisicadie. No wow, mine. Right. Mate Menso made us say. Good morning. Good morning, DJ Hitman, Black Abnaba Copper. It's mine. They say, Upie CMB, they call to do honey idea, bay 12 o'clock. Hitman, read a torchlight, a bubble, mamma, soa, or mode ton idea, a geom taxa, or mode you say. Now, Hitman, the Americans are Ghana there, just a young fan quine every you. Young fan quine every. Now, a dining. It's moving to us. You have a final call and after pay. Yes, sorry, Jumedi. So, good morning. Good morning. Me ba cho man so kakra ma me fro say. Me pa cho him na na ma me kunyi. 30 seconds yanko. Me pa cho your matching that she. Me pa cho your my Ghana. The ya me ka. How I na be suma me mind. The ya na me ra wo.
me Ghana, but me name say me di Ghana bibia na emfaso. I just say ye emfaso an ka say o my man na ye nya no. Me de me ni mu bi me nya mu bi so. Because ube sorry a bre. Wow, cotton wadi o. Udi na mwiem unya baby po chanson ye beg ti wo tax. Edu afidru a ye see e lances won he. Kocha lances. Every day ye beg you tickets. Na ye we mu nyina wia. Mimi mobroni na mimi to me ai so tana mwiem no. Ye dia kotua panyin mu bi a wote office. Bo air condition. Didi enyema wo beko ni fridge mu na ye mma. Na wo yare a ya sign de na kwa brochre akotua ne hospital bills ama meme akotua ne hospital na meme yare a meme nya sika nkosa me ho yare wa yare sabia enti onipa mu ase ye wu ai ka abono na bra ya hwe akonye nam hospitals yen nuanom ne yen fo na omosu gu yare sabia ye adwuma wo ho no omosu sa wo mosu bayo mo hwa monti yen timi anje onipa ambulance mo anto ho anka se yen fan dress ne nyama sisi ne so mpo ambulance na Ohima pharmacy right Matime das papa thank you so much for calling into the show this morning yeah braso yenda give us pick capsules for say give us pick capsules what give us co capsules on so aba give us heba mixture Dr. Mposa Heba Hospital was bra yare bi atete one spinters Costa Bar stop ba Dr. Behwe papa Abibek Enterprise home of quality bills will ben dome total filling station for the chair Abibek one afi one so one man near my papa ni bi Diofosu Plaza Hotel where luxury meet comfort ko for dia atechim any obotanso abri ahwede ase adenta frafra ha Diofosu Plaza Hotel where luxury meet comfort kojo ye ko Brako bana yene yetiefo mutia no pese na yankase yankopon hyira wonom de yebeka nyina ne se yebesere mpanimfo no ewumso mbedi o mo paade but adwuma bia yede ahya wonsese we ye ne ho aketua ena ese gwagie enti oma no assessment be na mpanimfo ne ye especially the ministries ahodo ayewo man Ghana mu oba omampani chiche adwumadie ne de memma soafo no ene apprentice na omudo omani di akire hwe nkuntabu ana sika hodo mo spending ne ade ehun kuntabu na ya na ekosen ye besre entumi mase betena omam na obi yade na okokopem pada so ayaresa bia onibie enwanim ya mpanifo nya hyehye foforo na procurement bi ntumi nkoso na mompempa Enquires bia hodo a ebi ni ho se be ya daache putipuru emergency bi ba na obi ebehia a doctor fo moa so beda mpa so a ebetumi aboa na bibia atumi akonkan de amaye na me kɔ no memfa nkyia kɛse Emma madam for balcon whatever ne din e de eye Giladani Giladin no so I'm say edin mom I'm say e ask me kakra Giladin rather Giladin whatever ano pe mi chia no me wo fa ase no Giladin whatever na me san so nchia me wo fa ase ne din e de incoming MPP constituency chairman Miss Ofoliata e wa dental container ano pe mi chia na abusua ne nyina yakopon kan mo nyina Hitman me fama no nsi na dwumedia hodo aka no uni anso o wachire opokunti na ma ho teke ana no na mabia na o ye mwa akura hey yasem kuma me se no gina ha mpa ye bi na ali labasa batani minnim o jabi no ha hunti yesu na kan ana so for me wa o se yesu na kan ye enye yesu na kan ali sabatani omobo na sendem ali lama sabatani meja batani batali okay because akwaba kuno kano sabatali tie eli lama sabatani Hebrew kasa inti meja adentina wapao me okay and also be kind of say eli sabatali meja adentina wapao me Kofi yakoma mitio Hitman yebedo bi asese Odi 2 DLFM 106.9. Yes. Enye baby that the Lumba radio station is soon as what there. Yes, I Hitman. Na me sorry. Me didn't kese Everma Chairman General Francis UK London. Yes, I or London to be precise. Yes, I. Indino mitiano makontano no. Na say akonte die. So yeah akonta fine. Asa afiason. Online, Inti akonta Chairman General Francis Mitia. Na Hitman Mitia Miami Bra Charles. Do Bruni Jansen.
Odobro ni janshi ya miame bracha. Nyankopon ye ne kesiye. Eli Sabatali. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. I said I can see on production team and executive producer in Shraba Kwajo Sami B. DJ Mario Dieko social media and so Kofi Taylor do pay a Johnny Yen. Ora Samuel Kwajo Aqua AK Zigibi AK Ruplane driver AK Bra Kwajo Edia Abwaye with technical production. I don't know say. Yeah, that Bra Kwajo say. Kofi driver. Every driver now can everything. I know so to play in the front. And was a trust seven. Only I will to play it too much. Oh, Kotokan come up, Pamono. There is Accra International Airport. Into them. Or someone could you Kwazigibi and pay. Yeah, that's a papa. Yango Shrow. Miss Makadusa and pay Eddie Agudi Musamba. Your friend Hitman, good morning. Ghanaian Sister Subain. Why? Sister Subain. What may be fun into my pefra. Which I was also Sister Subain. Good morning.